and country. What beside so for Nigeri Brazil? Maybe away. The Chrome Hima Brazil away. This Swadros way. I want to be quite in Swadros now, dross no budget. Now, just had my sacrifice. If the cat was a giant, that's a mercy. What do we become as of what I did yet? What told so? Now, was I going to run Quasiaco? Only pretty my hard dross. Near accusing or top of what we're upon. Yes, I went yet to a Bunkum. Yes, I'll draw some come. What you doing? Just still our bonnie ain't to be hung country. And I was what was immigration. Also for to anoint away. What shall I say? So for to Kuto, who telling me? What shall I say? Now, Mrs. So for 2 years, Moja, the obeys. Now, I just want found wedding. What fun would you watching or check? Yes, Moja do our tongue. Look up a boom kunta. Now, yes, Moja, Cassia, Cabanya Biaton. Cabanya Biaton. I quite so below catches yes, Moja. Now, my man Ghana, that bad is better. I forget you. When we saw with your Tamanka. What an answer, yes, that's what put degree. Can I put something in one's wall? What is this a Kawana shower road? I hang off. What does that run begin your road? The more now, pre woman, meow, teachers and profit the brewa. Or start to chrono, no one started to say, and I have profit the chamwa. Above degree, this town started to say, put in the creton. Then a creton, then a creton. Said, yeah, drum, no quarter besuda. Yes, Baba, what you had transfer friend young Quabitia Bonechi. And what poor Sam and the way you met us. Whether you like it or not, was a catao. Catesiano, I don't know Catapi. And no bad just when you're on your bar, when you see it on your bar, on your bar. One open the front, open the back, open the side, open the side. A garment, ornament say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi. Nakashi, my rasta and the back quiet. Some Sasa. But I saw them also 40. I saw them over here. I want catchisty over here. I want Master over here. I want to think of that. One and Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Who last saw them a man from them was a day. A drama you say, Pacha. This is Kofubu Kwasiana, and yes, a Babu mention, not a Babu, but come some dia, and yet is what woman Kwasiapadia, and the baby one. Report yourself, and send when you pay vital. Was you never pay vital, but Chero, I want Pasia, manager Padia for some, and I did them or mine. What you was so slim, what you was some Muslim, what woman Kwasia, what woman is getting, Pamboniso, everyone will be called. Yes, and what woman, yes, repent. I am yes, a branch, I wish we would know. Obama, we young Kwasia, they know the flu. We are Bushum, yeah. Now you catch us a Sawagan, so I was a forget, and yes, why, or Swabranti, a bit mad. They can't put us in the museum. When you soon to our nation, tell 2 years short about Wonimu. Tanko Nimu, Ayubanimu, Unimu, Kwamalazimu, Unimu, Yajanimu, Unimu, Kokwachinimu, Unimu. At why, what do you be anymore? And I'll see Mobia, Emotina, so a quintia, carpenter, Fitanusia, Unimu, Tabansia, Unimu, Messinia, Unimu, Ministania, Unimu, Asamaya, Unimu, Punia, Unimu, Osoponia, Unimu, Yababu had Masai, Unimu, Unimu, Filistashimania, Unimu, Emotina, so a quintia, now what to and I want to hump. Oh, go and one for you. Bow now. I'm trouble with that beat. Yamaju as a kutu. One son of a catcher. I'm more be a cinema. When I was to Mobia. Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofumo ya jinkwa mezia jimu. And then soon for Apostle Quad, my minimum dear she may be checked down for your nasem. And I summon about one chain. Now summon about one chain. Slow you and was soon the tea. Yamo body and some money. Yam fancy and panemra. O Brankan Samaduka Tawere Boyan Crompo Tradian Pony. O Pam Kotoko Budget Sejebre. O Tibrekasa Shahin Kenyan Crompo Tridiampa. To my Cassia du Tankassia du Tamponwa. Was a word to Crocra du Hinikataban. Yan Crompo Tridiampani. Menkwa Minyan Crompon. Asideura Nasian Samos once I made that was here. Only ten ba atwetwebo a woda akoyam o okofro bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo temtechia
Wochako chem chako bremo. Israel no merema mukufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai. Na yakochem tete ayeda wa bremo epiafo. Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata. Onante fo nante amre na motente a. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje soku twere so poma pontumfo a. Woje pokokwa hodi ti mutin ma Israel ade dominant asase pese so twa ya. Ensompan ka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de adin mumpoma ama. Onyankrompo twediampo beni. Ono ani minyankrompo twediampo Yehowa. Oba de bo soro bo asase bo asu. Bo bo mframa bo sumbo han. Bo wiase de nyina. Onyame ba ko pe. Abodra bombrane a. Ne de fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye frɛ wo tumfo kankyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampesa ko wonwani Jehovah Jireh. Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyam krompo twediam po bade. Wo bade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Yasumdwe. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeshia che obade ya wadom ene. Enkwaje sembre no aso. Correct. Sabre bia wutie mi ni bia wohwe me biara no. Mesro obade atwedi ampo ya waso behu nyina mabo. Amen. Obie yaso, obie akoma mu ne atimi agina asem no. Amen. Sane se temufo a na se oto ne safren a yenya kontapabu. Ene topic eba ya to din se Dinpa ho ban Daakye Nti. Dinpa ho ban Daakye Nti. Wow. Papa, so wonya nte topic na se amesra nya abotre ntwam wo kwan hwe no anu TV no. Debi. Translate. Dinpa ho ban Daakye Nti. Maami wodi mi se wo ho ma wo mba. Papa ni mi se wo ho ma wo mba. Abrante wutie mi wodi mi se sesei wo papa nti. Ana wonam yo. Ababa wa yo yo. Yes. Ye bekasa hwan bani. Hwan su papa ni. Answer your question. Hwan yiri ni. Hwan kun ni. Wow. Eti sa wotimi gi Dinpa e Daakye Nti o. Enne no wo Daakye. Ti sa wutie mi na. Wow. Enne wo bia se din bi nti. Efia o yenkwa awade. Semalanko. Asa efia o. Hi. Subi obi yi na di nti no enne ne mebre. Oh. Papa we no anu TV ma me. Baby da. Wo betimi a kire wa asase so. Na so di bi abegya to wo mamre da. Yes. Sasa wo bebo bra pa bi ato ama wo ma. Correct. Ene se wutie bi a ye me Bible ne nkasa wa ha. Okay. Yankwa Ecclesiastes chapter 1. Yankwa Proverbs 1. Verse 7 yankwa. Proverbs chapter 1. Bible ne nkasa. Proverbs chapter 1. The part of verse 7. Ai. Yenti obade asem. Bible ne nkasa. Wasi awrade suro. Wasi wo nyago pose ni suro. Ene nimdie mfiti ase. Ene ye nimdie mfiti ase. Ansi e bekasa papa we waboni di ho ban no. Ne so suro nyankopon. Wow. Na mami fo de. Bible say ansi e bekasa mami we. Waboni di ho ban. Ne just osuro nyankopon. Yes. Wow. Na Bible say dia ya. Ajimi fo de. Obi a wajimi dia. Obunyansa ne enkyerɛkyerɛ ni mutia. Obunyansa nyamiso ni nkyerɛkyerɛ ni dan. Enimtia eti da obato so na maniem. Wo gidim bone. Papa sabre wo temi ni emprim akoma. Baby da. Wo gidim bone ama wa sɔre. Ya sam kura ni. Te ye bodiri bi bata wa sɔre ho. Oso fo di me na wuji yi. Hey. Oso Dime na wuji, prophet dime na wuji. Sabe se wutie mi na, wi anwa so niti asempa ne Daakye Nti. E na asem yi otwadi ampo ya wade ama me se me mfa mra. Yes. Iti be sra wada ama. Mi tufu na fa. yes. Abrante wo gi dim bi o, ne di na wo gi no. Hwe ne yie, wo Daakye Nti. Yes. Ate, ye wo Daakye na wo do wo. One day ma be cheche Daakye nim.
Daakye bi yenye dia wawu o. Ebi na mo beto brebi waje dim bi nda. Ubekọ kopa adwuma bi nda. Wasake ho dada. Uyu wadi ache. Sack in advance. Uyu wadi at the age of 25. Hey. And I compare Juman at the age of 45. Now you miss 25 more no. Sandana na resign. Oyi ni ho adi. So Bob be adwen daakye. Yes. The daakye. So what you mean now? Abawa what drink sharp when you now so. A Jimmy na wo gina mo There be. And that one should year. Ubeka say. Wo Dinpa and ye kasa fa Dinpa. And that's what Timmy and Primo Akuma be wakuma trade up ya wasam na medema wo. Okay, the book of Ecclesiastes 7 verse 1 yanko. Osenka 4 chapter 7. Verse number 1. What's the Abrabapani to Boasie? What's the Abrabapani then? And to Boasie. What's the Dinpa yesterday? Bible said Dinpa ya chendeng. And Gopa, a timber na wuji. A Dinpa ya chengupa. We are so for no patch of your shimbu, upa, I don't go near Shabu Pump. With the anointing be a muhine, and you go up pump. Okay, one more brapa. Sam with a big pump. What? And you him a wolf, right? Talker. What do you call? Hey. Yes, sure, you would do all that free him by a you go a pump. That's when you are more brapa. And when you go so no, when I was a friend in war, what's saying one and when I said that in Bonnie, a Muzumi, that's how I talk. What's saying one? The Bible said Dinpa, a yes, Lingopa, a yes, Lingopa, now Owuda, a yes, now what the topic, no, Bakuni. Would I say yes now? Now, this sound was dear to would I would how? And yet, you know, would I would any other and Abrabana Wobono, so I can hear now the one. What say a nipam pem, Oba woman and sober woman do, Oba woman someone. What say woman dashing? Papa B, or free mukoya, mammy, or free mukoya, if you're, I say. Oh. I the Pebian Pifioma, I the Pebian Pifioma. Which you say, what's that what she, what's that woman, how we swap back Ghana, Ababra, woo, a jar the permanent. Yes, I'm not talking about the Japanese. No. The good name. Politician would give us a demon. I want you, and yes, I sell party. Usuben be a sell party. Adanya jina boni adane krama boni abadi ya wanfane sanka on fan kan amami akuma no bible na sem no aka no wasi wo wuda no yes na wuda da me se wo bi da wo wu ye no da no wo wu ye no ana ne madom se go mutibue papa hayen why because so papa betwman so sa ema onini nuan mu nyina ntama ye basa eti nano wo firi wo papa wo koye no wachi asai ama fie obian fie wo ma manso twene ni ba no ni ma ne na mo papa wo ti ase no wa fom nyema nyina no when ni dia nhwe obi bi da bi one place na do wani hwe ya eti wo koye no ama nkofo so di the same thing ya wo ma Money ben no. And will be so by and sabi will be found with them. That's so treating near my crack near mamma. If you are some gray at the eba, it will we and if you on the mat emre, Debbie. Cockman Sabeni. Ya watch Ben. Oh, Debbie, ya dear, what you said 1 year. Oh, it will be general mount. Yes. You know what I say? Would I yet would that? Who I walk on so didn't quite echo. And what is one said, Debbie. Front and back, you good question. What did ya? I want to quotation. Me could be some more. Can you name some me refer one? The book of Wena Christian 7 verse 1. What's it Dinpa? What's it Dinpa? A yes, Ngupa, a yachendang, Ngupa, yachengupa. Now, would I yes now? No, would I yachendang? I would die a chain. I would die. Oh, we are not about the book of Proverbs. Chapter 14:26. Let's hear the Americans and Yankees, Yeni, Mini Kodwama. Chapter 14, verse number 26. Papa, was it a red slope? Was it when you person is room? I would that swap. What did it? Obey a grand Kobiama, a big ground Kobiama will mat dancing. Wow, just a bobble panel. What jabla pot, what jabibia to ama will mat.
Almost one sit down, my own dear. So a Brabana boy, one jet Dinpa was him. At the humanity said, what come and sub by your watching Benny, a question man sub Benny, Yaman, no Ben, no Bessedman. Only me say Papana sit, Yami, a yet, a Papana Bejet Dinpa Biato, Jumonum, or Baped more on my unity. Obadi ambane sanka. Amen. O mi adwinu. Amen. Edimpa ben, edimba na be penny ha. Wo party benya power. Edimpa ben agi wom. Edimba na agi no party nim. Wo tie me na mo adwenya sharp o. Yes. Papa wo wura himfie. Wo tie ye yo. Ya ma opposition bi wa himfie. Edimba na wuja to onu mu a. Ebe ye nka ye bia makura wo firi mu. Enu wonu tie bi no. Try to ni braba. Papa sabi wo copy station book man. Edimba na wuja to station onu. Ah wo shabi obabi wura station onu mu a. Obetimi ahwe obabi anim. Onimu wagu oni wukọ wachiri asam wa hawoma 1425 ke babu kasma cho wo so onyansafo botire babu so onyansafo na botire eye ahode wa botire papa waja to ma woma kakatrim odansefo no kwafo de ogini pankwa wogini padan enkwa ben na wajama woma wuma yira ye mobo ube wuma yira ye mobo ube wuma uma ye mobo kakatrim obade fane se ka hanu mu tv no wo jesu ben bi ate enanu wadombre Dinpa no bo ho ban ampa wo Awurade suro ma hodaso wo se ni suro ma hodaso no emu atene be gban kobia ma ne ma gban kobia ma wo ma da woni ho eso mba enjoy papa me se wo ha wo ma wo be ha wo ma da achi aba we abrabo no wefra se ebo ne ne no wo da achi nso wo be kokko adwuma ye ye o me kan se mi a kire mo sa Facebook na mo na mo no kro bia so se wo ma ga social media no so ewiase na wo na mu sa no ati wo be je din bia to enne Ghana Music Award keke kentade fo mai wane mrante eno so emkofa ne unim se beka ho beto brebi na wakopa adwuma bi ne fei wonam we wonim wo da achi da bi wonim wo da achi beto brebi no anya position bi enkopa kwotwe sa video no sa we picture no e dia ba be wadeja wo bone ne no wadeja na wo ba ne no wati eye Dinpa I'm telling you what you also would Dinpa ho eye Dinpa na wo prato wati enye wadwe so be yawura my one ama wro mo ho no mama madwenya sharp semani nim ho so a enemy tubofo ne wati ene na wo Bible say minka se mincho the book of Isaiah chapter 47 verse 7 no wo ka se na madwene se wo be yawura akosida mo be yawura akosida ama wa fa yin mu ahye wa komam ya wo ye minyi video bi enkyere obi awa nya na meyi da bi wati obade ya wanfa ne sanka amen unya wura nkosida da bi da wati tika wa wiye ye unya wura ena maami a wo hwa ni papa hwa me nne ene ba bia wo gina nya wadwe se ho na ba gina akosi awiye ye wo be two step foforo ko ba bia akogina ba bi foforo na samba ne be ka fa ho asamba ne be ka fa ho ti nanu wadom mre wa ye bi ajai bo Dinpa no ban Daakye Nti wonnim wo chena da bi etu be se wo ho na wo chena ne fo gina ba bi wo si was sense no obi anyi wonni da bi da wa ye se wo awro so se wo yo what dia wan fa ne sanka amen edima na wuji Awurade suro ma hodaso wo se ni suro ma hodaso no emu odene be gban kobia ma ne ma gban kobia ma wo ma wo wi na ka Proverbs chapter 10 verse 7 gban kobia ma wo ma di adwene ma wo abrante to papafo na na ye papa o papa edibi katali din so edibi ka yeso ye powinsani papa din na wo jama o ma nye yeso ye powinsani ase Saudi Dinpa no hwe din da wo so din kama enso obi ye hwehwe okrom ne nya board papa no powinsani no wo se wo din no edin foforo bi kata so edibi of dey overcome wo din no ati powinsani no shadow din no edin boni bi shadow din no ante dinu yes said dinu wadwo nya sharp woni mra ho so amen maami a wote mante obi ansa wo pentokwa edima na woji no edima na woji no kwapa house no oba hwanu anu tv no wani sanka amen wo hwa mane na o tokwa penny no dibi wo se said dinu woji di mane wate oma daakye wate eno wa wodi gigigigi o o kire no amoa oh yes na fodi otani mansutwe ne kotra fie bi muntinu na obi begina so dia bo metri moden
You bet my young man was wouldn't one yet. About the Amen. Amen. Would you hear the Proverbs? Proverbs chapter 10. Verse 7. Verse 7. Or 3 in Kaya Bible was it there? Or 3 nini. Was what 3 in Kaya. Ayen Shira. Was what 3 in Bian in Kaya? Ayen Shira. Mammy Kaiban Yadima way. Was what 3 in Kaya? Proverbs chapter 27:12. What the Caudian years? Okay. 10:7. What's 10:7 and quote? What's what 3 in Kaya? What 3 in Bian in Kaya? Ayen Shira. What 3 in Kaya? Ayen Shira. No bonnie for Dinpa pro. Ha! Dear Mashimi. Was what in Bian Kaya? A bonnie for Dinpa pro. The money and the money be say. So the boy ni bia or the boy ni no. Papa no was saying you know. Who went in the pro. No dia dia hu ama uma. Dia hu ama obusua. Was say Ghana. Din ya gira wudu o. Wo gi dia ma Ghana. And I will say Ghana din. 2 wo gi dia ma ho. And I will say within 3 ujidiam wabusia and I will say wabusia 4 ujidiam awoma and I will say woma dachi yes 5 ujidi amma wasori and I will say asori awko some no sum papa as o koti bia bi ro bia bisa na we o kwa asori ben ne sofo ni hwan dini nye edima na woji ewia na wo ya adwuma na wo ye no woji Dinpa dia medi adwuma no na wo say adwuma no sofodie no wo say no adifusam no wo say no adwuma be na wo say ni wo ye journalist wo ye ni ya na say wo say no me pacho kaka utiri ho kaka utiri ho na utiri no nkasa na adwen ni nya adwuma e ma wo na te udin na say din na okura wo no dim nsamboni nti ni eche din ampa nsamboni tira eche din ai de be na obi din nsamboni be hunu nsam fa meshaw nsamboni nti ni eche din ne so bia bo ne din hu ban ampa nsamboni nti ni eche din te din me na woji What about Miss Ujidio? Or 3 in Kaya, Shah was what in Dinpa, Ninkaya, then Shroud, money for the Bonnie will be a would be one, we will pay with Dima and pro, would you bet what to say? You can cast, yes, a drum one or cramming, okay, and Omque Yebias, okay, from what do a year national? And a Jamako Riana, Dramad Nisubay P. Yassi, Jamako Rianam. Hey, and nam no bechama a friends already be a friends refreshment. A jamako we are pen on balance way ye nasi. When you know cry. If a dinner 10 away ye nasi. Hey, say a jam one of who's one in number. Now I no we around. Yeah. I go ye dinner namono. Wako di na Donyo party wako wiemu na mu nyina akọ ejama kata yie no ejama nyade asay yie eti ejama no akọ na ngasa no na adwe ntutu to akọ be bia ate onti aye na tu okrama ebe fie dia rewo nya hwani okrama mpao o dia rewo na ebe fie o ba no shire ejama na ejama o mi se ejama asem bia o ejama bie na no bisa Charlie. Yeah. Na edin be na ye bo no. No si je oja no ho na. No na ye bo. Eno na bo. Edin be na o fie yi na se ba no. No mo se sen. O edin be na o mo bo ho. No si je oja ne ho no. Eno na o bo. No si o bo de sen. No so o krofo. O ye wi. Na no o mo bo no. Ewina kata wajira muano so ewino akata wajira muano so wotie me na emfa na agro edin ben na abekata wudin ni so no sam o bobre bi masabra bone ya yira wudin na edi hu wo se ye di say abraboni din ni hu dan wankasa wudin very bad enso nye din abusuafo twahia ye de to no bebida nye die busuafo twahia ye na sabu unana wo fa enim se ankasa edin wei na nkede beto wa ankoma ma bra ya to din no
no muni se ye do obeto opanyini bi ye do obeto abusuani bi nti eno mu nyina ba wadan udin to ase wa bra ya wo eno betrans no muni se din we na abaje a omo nhia na be kata udin so a and come and twehia because dana ne ye to din enkrofo ese wada aje omo nto ashawo awura yan to Oh, ashawo Debbie, udin ya shawo. yan frost le we yo slay queen Debbie. Me pacha yan fra who cap lady o Debbie, nya udin no. nya udin no o Debbie. bra wonya we push out nya udin no o Debbie. wonya gangsters how Debbie o, nya udin no. Debbie. me pacha din ben na wo di replace udin pa no wo Daakye Nti o wo be how ma Daakye o No. and so what timi ni emprimu akoma na papa so pa ma so nye so okwa na ma no de ne yie mu a Yes. Abrante twa wo ye wo de hye wo de hye no wo ban ye konya beto bedi wo se dire wi ache ne ye dane afiri wo so a wo se aduru ye so na de si ye didi etu nkwasea ha heso wo hwemani hwenu wonu mu tibi no wo ni so de hye bodi no ban bodi shidi no ban From this year, kasi koshi. No. hina wonami Proverbs 27. Proverbs chapter 27 Verse number 12. verse 12 Oditifo huru boni e Bible baba. so obi oye onitifo no edan Huru boni e baba. hunu boni e beba No di ho hinta. no de ne wa edan ehinta Na entiti kwafo na fam. tete kwafo de still Omo fam. no mo namu No anya sotwe. de benu manya sotwe enti no obi asani din to get Proverbs 14:26 na 14:26. Womanti pre-Dinpa Womanti wabusuanti pre-Dinpa Proverbs 14:26. 120 pre-Dinpa 120 Daakye Nti pre-Dinpa Bible Was it Awurade surom? when you person is surom Ewa hudaso mu wadin. da so mu adene Be gwan ko bia ma ne ma. be jankobia madan Ne ma. ma Oh. be jankobia ma wo ma Daakye Nti what papa woni mra wo so Yes. DB kata udi mpa so who your teacher teacher be ni school for no hu sen headmaster Teacher be ringa. ni Oh. pacho school for no hu headmaster hu sen omu so ye hwan ya omu so ye hwan edin be na sese ebo modi ase opese obedi wani mu kan eye hu na ma sa kwan no na anapai awiei anadwi obode nja yawe enam so etuf wondoba na jeremiah adin mi say bomodin na gira pintin na bodin ho ban Daakye Nti bodin ho ban Daakye Nti Proverbs beka semi achew e Proverbs chapter 13 verses number 20 Bible nkasa 13 verse 20 Proverbs no how nyina ni onyansafo mo asemi asi wa ha wase ani hwan mo nyansafo mo ani nyansafo nyede mo adani onyansafo na dani dan nyansafo hallelujah Amen. eti pacho he fa na nam sabre be se wodin ekuo be na anam no hom na peso mo se wodin no film simple jai simple dwenwo Daakye Nti se fa kuo no be se wodin enamfo bi a woni omnam no omo moa ma wontimi nyi Dinpa Debbie True from mu simple verse 22 verse 22 no 13:22 what's in oni papa we are not Proverbs chapter 2 verse Ecclesiastes chapter 2:18 Okay. what's oni papa ojana de ma ne mama na me chiro Debbie. what's oni papa no wo Daakye wo be ja de pa bia eden e de ma wo mama ya ma wo ma ama wo ma so ahwawusu eja ma wo mama ama wo nanan ma beto Dinpa no ofio yakọ wade eho ma omo nso to efie bi so mane bu awon fefo pa but Dinpa ni fio Dinpa ni want to be asuro oni papa jana de ma ne mama oni papa so obodi din wo ban o jana de pa e de ma ne mama na de moye ni ahonya de na de pa kodi ne mansam yes ni Dinpa eni me di ni Dinpa ho nokore tie Bible na de moye ni ahonya de mo de moye ni ahonya de di o ja to woni de what tia mo tri ni ja wa adwo a wabragu to come okay Ecclesiastes chapter 2 2 verse 18 Solomon ka sem bi me bra we ase nyina from me obun kuntase wo bobra bra no wabọ no hwedi no ejapade ababọ modi apei nyina from me ni nyina be fro no wan sem be ja ma onipa obedi na chi ja ma onipa obedi na chi ha no nim se na hwan no onim wodi adefo obedi na se so onipa no se nipa wo obedi wa obedi nyansafo onim nyansa anaso kwasia kwasea
Oba bedi ma dia ma brema nyane nyina. We say eti Solomon trust so be bo brapa. Dem de obo no obo brapa ma hwan no oba mani. Na me sa twa bia si ba bi say papa Abrantie also de abrabo da wa start bo no wo num red no. He say di man afra wi. Ya share yes unim red. Unim red. Ya panta red no gina ni apante wo. Unim red. Red no gina. Unim red. Red no gina. Oh. Unim red. Red no gina. Unim red. Red no gina. One red. Abrabo ni red no. Edo na wa num no another no red. But show red card. Obadi awen Vanessa Nka. Amen. Eti why no nyine Japadia ma wo? Why no nyine Japadia ma wo? Odi beja red. Odi beja red. Hana no se so ni paro. Why no anim di obedu obi ade se sa nipa no? Onyansafo. Anaso kwasia. Obedi ma dia ma brema nya di obi ade wa brenya wo de Dinpa to ho. Wo be se di no. Kai ebabo. Obadi awen Vanessa Nka. Amen. So what tell me na no pay anadwi ahimachi awiya onyankopon ya wese me mfa sami maw e the book of Ecclesiastes 7:17 Osenka chapter 7 verse 17 e ma body for some no so enti sabre se wo bobra bia o se mi ntufo na se e ma body for some eno so ababa wo namu no eno so maw na wanye kwasia la show ade tina obebu brema wu obebu brema wu obebu brema wu a obewu no ni Dinpa Besenechi. Asofo Eli. Nemba. Enhwai. Yasam. Tinechi say. Oh. Okay, First Samuel chapter 1. Okay. What the First Samuel chapter 2. Okay. Verse 22. First Samuel. Nemma atimishi house Jimmy. 2 verse 22. Nesofo ba. Na jawa adwa. Ogro obeje wonsam. Obetimi atete obi die yie na wo de ankasa sei. Ya vigilant woni now papa. Around here say wo mission house ya want to have you. Ya wo mission house ya want to heaven. To hen wan yimi. That's why men when mu TV no. She. Give too much. So for maybe give too much. Awesome. And we so for no one tintim pa. Now, Banner for Cabbe say Udin. Oh, yeah. And Eli money be here. Oh, but any commissioners, no more remark. Hey, dear Jimmy Sam, 2 years off on 1 tian. What tian Jeffio? No be a how. But tian Jeffio, no more help. Now, the other say, dear Babu, what's it? yes, no Elia Bakrase. Eli, no Bakrase. Now, what's the idea? Nanima, Eddie Israel, you know, what did you and money? Israel, man, you said you want him, now what they shine to Madame on your man. What's just on your chest? Eli Bamba man, no more chest. No, my band go to Jimmy no more Jimmy. Also, from what in your shop. What in your shop? When you brown was what? Not TFO. 1 year, sir. As a funny been who come for Frubiso. Yeah. Tell me the Debbie Macase, ye Chenny Pedim. Debbie. Ye Dinpa for Quan for Froso. This is Nipana Ankasa, Apo Yahweh. Apo, exactly. Do you mistake? With Chabedi because of the ODU Binti. When Timmy and Champa, what I know so for Eli. Serious, pa. Timmy and Champa, what I know so for Eli. You try about when this one. A better fiddy, a bit soon. What's it? And to a country, I once said, was it the I'll date to Moody Sansami. I didn't know a daily friend, man, what you mean, what you what didn't or say I didn't think not Moody Sansami. I mean, Tim on someone if you are mine, you know, be a make cababu and be a machine. What in or can a better bang? Or say Mati, one can say Mati, Matiamo, or say Tim on someone, Mitibon some if you are mine, I know, Mudi or mine. Mitili can a better bang. One can invite us yet.
until the Tiba. And was it there be me ma? And was it there be me ma? Na nyati nkapana miti. And yatin kapana meti famu. Mumeradi mano fum. Ah, mo ya me urade my night day. Na so bi yo nyanko obi yo nipa bi bonia. Ona hano kase mo so bi ye obi bonia. Onyanko be pata ma no. Be pachawa ma no. Was na so bi ye urade bonia. Obi ye urade. Why no be pachawa ma no? Why ne be pachawa dia. Na so wenti o majani. So nkola na ntion papa because papa na ntion wontam. Yes. Kide urade pomo ko. Ntinya ko pop nkola na kuom. Mission aso nkola. Munya very careful. When TV no papa ntimi church. Can't try na mentia. What be sharp? Nimra also. Yes. E serious pa. So for yire mo nso. So for yire bi wo one my yankane basam. Baby. That's why when mu TV no. I try na Odachi o. Odachi what? Sure. What? Na wo jira wo cha be free o. What? And then I saw you are bet me up one way some side you. That all. Oh. Sabano Cassa won't pay the day. Baby. Dede bretrum. What do you mean, Tiabio? The beer. So fully. Ne mana koto transama edan abranu edu ba verse 30 no a tiasem ya ba verse number 30 enti Awurade Israel Nyankopɔn asɛm wɔ kanie enti Nyankopɔn asɛm a ɔde ma ye Israel fo nie ye nana Eli nie wɔse Mikaia mpa sɛ ɔse Nyankopɔn na ka sɛ Eli ɔse Eli Mikaia mpa sɛ wo fie ni wagya fie enante manim daa nanso afei de Awurade sie nie empare me koraa empare ɔno twadi apa ya wakora na wɔna wɔdi mi ni no sɛ wɔna wɔdi ni ni no mani wɔni obedi wɔni ti sabe wo tie mi na wo odi mpan ban ye Onyankopɔn ba boa mo abɔ ho ban na wɔna obu mi animtia no na obu Nyankopɔn animtia sɛ wobɛbɔ brafo agidi mbɔne so a mɛbɔ ma ahohora ɔbɛbɔ ahohora pa mɛbɔ ahohora ɔbɛpia wato haw num sɛ so pɛ tatadeɛ bi abɛpam bi ɔbɛbɔ mo ahyɛ edi hwɛ ne bi riba enti Onyankopɔn se menka ɔkakyɛ li sɛ hwɛ ne bi riba me betwa obasa ne wagya fie basa ni basa ne gya fie basa na kwakora bi renka wo fie na kwakora bi nka fie obiom ɔbɛhye wo nyina ase na so bi nyini wo fie obi nyini wo fie obi nyini wo fie obi nyini wo fie de nkrofo bi yɛ ne nti obi yɛ no because no mo cha wo fie on man be hadwene cause say o man ne magimi fo ni be ye kokora o me da ne kokora bone ese wo ti ase se apapa no ye di papa abra we young boy no o ye akola bone no ono no be yi ye panyi bone to say ye kokora so be say ye kokora bone edi me na woje no edi me ana woji wo be hye fie o wahye no wo be hye fie o wo be hye mase kwa so hwa ye mo de bana moa te so disu afie no to ba udu pepe so be paw no you from because edi na ade ba ne nye ediana nye no Proverbs chapter 20 Proverbs 20 no verse 7 verse bekas match otrini ni a otrini ni a onam ne paye mu no onam ne paye no kwakwa so no wo be hira ne ma wo na chi posi e be hira ne ma wo yefa n'achi ebra wawu kɔ no kan the book of second Samuel okay second Samuel chapter 9 verse number 1 na me from David no me show David ni friend say Jonathan abrabo mo boy yanko 18:1 okay first Samuel 18:1 First Samuel 18 verse number 1. 18:1. Jonathan David Adam for First Samuel chapter 19 verse 1 to 6. Okay. If why yaba we second Samuel. Okay. What's na oni Saul kasa wie no. Koso? Jonathan kra chiri David kra ho. Jonathan ni obi nante ye fe ni David. Yeah. Bible say David ni Jonathan bra bo no mo boy no. Yeah. Nonkopa. Obi adani suban padi bonidin ho pa obonidin ho ban papa tom ye nyina ni so man ka so ma e ma Jonathan do no sa no kra ko a wodo ba ko na ba ko e fanyansa kwan e fanyansa kwan di na wuo de bi ate na wo yonko fa na anu obi nam na wo se wo do no yi odo pa bi kire ni pa ko no na nya yonko pa oni obi nam na nya na yira abefa no nya na yira no afa no wo yonko edin be na waji di money men no Kakatrim e ma so fa no danwara eti danwara na so fa David and I saw pick it no man answer dem kwani na jafie yes because of the banner yonko no na Jonathan ni David papa so nothing no who David in shira say David dachi bi wo homa no kai eno yi otadi
tie Bible na Jonathan ni David pamapami Jonathan ni David pamapami David said na odone so no ne kra say na Jonathan do David so no ne kra na Jonathan ni batakari awash ohye no ade ma David God na David e mama ye ohene ye Jonathan no ye prince e wo fie ho e di sabre no na ne ntade mu ohwam ne ntade pa na hye no David ne twatete nti say ne nyonkoro ma ntade bi no wo hye nti na David ntade a wo hye nyina no okohye bi fridge Jonathan nchen yonko no mu odene tie Bible wodi ne ntade no adi ko wase na wodi ntade e kodru ne nkrante eni teduale na boss wo so na David friedi ko be biara so ma no bibia bi yes tie Bible it was o mani nyina ni Solomon ko nyina eni hallelujah amen ya me 19 verse number 1 tie Bible osna so ekachre ne ba Jonathan ene ne nko nyina se wonkum David not so per David akunu me chance bia ba o wow wo bia no akwacha so achi sa o tanka kre wo be fa ye we di mboni oji no di mboni a oji to ho no na chi anya papa o de tie Bible o ka so wonkum David o so ka so wonkum David nenso so ba Jonathan David asam Jonathan no eren o pe David asam na Jonathan ekokacha David say Jonathan bi biara ne papa be bo David who po biara no ama David tip off major ehwehwe wakun no sin papa pe wakun afi kura ho no pa no se aya no de ho asie why na kotre kokuo mu hinta aya obo mo utra aya nheda ntra open place media me friend makoko jame janchan Jonathan no nheda kokko jane papa nche no ma wo wuram baabi se ni papa betu ajan na so betu aro awo no a ono be ma ne meni major e be kan ho asam woni ne ja be kan David ho asam na se betiri bibia be kan kira o ti bibi fa no ho ayi owu a eti Jonathan ye obi a o ka ho a o mo bo David ho ba ma David timbe di akonya temi ye wa o ka ho bi because na bibia na kenye sankare papa ku na che eti David so ye obi a hallelujah amen Bible say also be kai Jonathan ba wan kai so whoa because Dinpa na Jonathan bottle ho no and a man ye na David be kai Jonathan when you read the book of 2 Samuel 9 verse number 1 was na David can say obi da so ho a waka wo Saul fie Jonathan Nti wan so wan kasa so nti Jonathan Nti Jonathan Nti menya na doye listen die wow Dinpa bi da ho e di ma Jonathan ni David yes aba wo tie me na me se wan chenche wana fe yes hey waka asem o ti be se me se bo Dinpa ho ban Daakye Nti chenche wana fe me so be minister nya din a wa ban be kwa wiye yes uni di pantamati e be yes o pa pesika fa tu pe bia sika nya fa ma wo ma Nyankopon so be hye no one problem betimi ayeden obedi straining ina wo ma but wo je Dinpa bi tu constituency a me be nya obi mana kai wate e mun kan krofo bi mun kan krofo bi Daakye Nti bo Dinpa ho ban ekati across and some baby wom yes it is a because bo Dinpa ho ban a wo ye bookman a wo bo Dinpa ho ban a ekasama yes wo ye driver bo Dinpa ho ban ekasama yes wo ye fita wo bo Dinpa ho ban ekasama yes wo ye minister wo bo Dinpa ekasama yes wo nima wo tie me na me pacha hwe no anum TV no na adwuma na wo yo no emu Dinpa be kasama o Daakye Bible say na David can say obi da so ho waka wo Saul fie obi waka wo Saul fie do Jonathan Nti menya na doye e na Saul fie fo esuma obi no suma obi ani di ni siba na okohia no ma no ba David nchen e na ohini ka che no se woni siba e na si wako ani no na David ka che no se obi ni hobi o e wo Saul fie a medi Nyankopon do e be ye no medi Nyankopon do e be ye no ena sibase Jonathan babari mebi eda so ho ani na senseni ena ohini ka che no se my brother ye no ye ani teach na mi teach yo hwe o hwe mu ana Jonathan ne ba ne na senseni a che se wo ye bubuani wo ye cripple anti sankanye ni papa bla bo ye cripple no me wo de obehu tie teach no tie baby adi ni be jan ni papa dad and papa ye mo papa for be mo papa tini ni onam ne payem no so tini ni onam ne payem problem be hira ne ma wona chi 20 verse 7 hira ne ma wona chi o tini onam ne payem no be hira ne ma wona chi Jonathan brabo power boy ya no Bible say ma David be kai no
Mr. Bobrapa. Yes. Bodi mo ban. Yes. Na nkaye bi wo ma. Mr. Wa nyeska to ama wo mampa. Obi so meka wo ma. Papa se wo tie mi a. Ene no wadome ne no nkwa. Amen. Me pa cho Dinpa no. Bo ho ban. Yes. Utiri mo de dodo. Uti mu wadin dodo. Dimbi na wo jiri nyo. And no opposition. Me pa chom wadin sharp. When you na wo so. How be director? Can we say the same company be by ye bi wo Yes. From wo enye dai. Enti wada. Wadin sharp. And na ye woda. Yes. No correct. Ye bibi to. No correct. You bibi to. When yes sika pantoa. Edino. Dinu betimi ahepo ma because Jonathan die we o German ba no. When yes sika. Debi akwana no watching papa. Was Jonathan very maybe. Ada so ho ade na sense. E no hini ka catch no say. David can say. Owahi. Ana siba catch no say. Siba catch David. Owo Amiel. Owo Makel fie. Kwaso. E wo Lodiba. Wa kwatro bi nche wo Lodiba. E wo no hini suma ma wakofa no. Na David suma bi mo ko from Every Makel fie wo Lodiba ba e. From Makel fie wo Lodiba na mfa na mra. Na Saul ba Jonathan ba Mofi sabi. Sorry. Na Saul ba Jonathan ba Mephibosheth Edu David in China. David huna branch or na nimbutu fam kotuno. No say madam fu. And David can say Mephibosheth. I was waku ani. And David catch and say ensuro na weja Jonathan Nti. Meya wadoye. Woo. Weja Jonathan Nti meya wadoye. Mephibosheth ba ne to atete. Nobody say fool. Now you are fool. What is your papa? Ni papa, what your royal house paying? Ni papa, any Jonathan, ni Nana, any Saul. But Jonathan, do ya wa ye ni Dinpa wa jitu wa ma David huru ye nti. Me wadoye o me ye wadoye. Enemen dani waja Saul nsase nyina mama. Dani waja Saul nsase nyina ma. Cause abenu wa be king. Yeah. Dinye sa kese ka so nko akobe punish no. No se Jonathan Nti. Me dani waja nsase nyina. Na be di me puno so dada. Yeah, maybe. At once na David am at mo fa mo ko sese no mra. Ana kutu ka se. Wa ku ani di a wori hwe. Wori hwe kama fu no tisami. Akwa na jori hwe eto de bia wa Mephibosheth su Debida wan so mo da ye. Because na efie na bo. So let you say onieni da so a. Let you say na onieni da so biara. Na bodwe fuku onya bredi mpo no onieni. Ni ti we fu onya Rastaman so apetu adanija Rastafari. No friend said, baby D, tell me table. Mephibosheth just shed no pass. What's what one idea? Me number tra again. I will shock come from what is me. What come from what is me? Or betra I am for pro. Banani papa. Abobranato. Proverbs 13:22. The Proverbs chapter 13:22 by Woni papa. Was woni papa. O jana dear man and mama. Jana dear man and mama. What? Miss Obanba could PM. Yes. Adwe bia wo ye papa bia wo ye abrabo papa bia wo bani betu pan onyo po be biesa ba me entrance ni bone wa debi o na pento kwasa what gidi bone too much si Saudi no ajamwe si Saudi no the dini ye boy ye na se no enye Jama Saudi na dini ye bona yera senye enye kata odin so ama senyina na wekwia fanam no kwaji odi o kwaji odi mpa jama bisa krama so krama o bana edin be na ye bo we na se no se dada no a de uja no ho no eno a no mda so bona so mo kasai no so wo kromfo se edin bi abrabo bi nakopon Semenka sancha wonne anopai anadwi aymachi edimbe na woje woye papa woye fa ati uji Dinpa woje fa dino wase owuda ayetsen awoda
Dinpa no be cock down kwam. Yes. Asa prepare at the pastor ma wo ma wo ja wo Hey. What a package. Nti se yakase bo Dinpa wo ban a me se wo ne se mama obibi ene. Yes. Ma cha wo de chain osofo powder. Yes. Ma cha wo de chain osofo enguto. Yes. Ma cha wo de chain osofo semra. Yes. Ma cha wo de chain osofo sabe mpreduasa ni zomia wo de ama. Oh yes. Tino see Proverbs chapter Ecclesiastes chapter 7 verses number 1 here catch you. For 7 verse number 1. Dinpa. Yes, sing opa. Nti osofo de anointing oyi nyina be gu so achew anwa. Abin we nye Dinpa. Wabregu. Nti de tie de to aso be. Dinpa yes sing opa. Dinpa ye chen ngopa. No wuda. Na wo wuda. Yes sing awoda. Ye chen awoda. Adeti no wuda ye chen awoda. De wo ba ye no, de wo ja to ho no. Ebema ni pem. Enya so mfaso. Wow. Na wankasa so enya so mfaso. Yes. Ti Paul be wo no so okopa no makoma wie. America no matu wie. Yes. Iti wo die na watu awie. Iti ene de wo ye ebe wie wa wie ye pa. Edin ni nya sesedin na so wawu. Sesedin no ansa wawu. Udin kama so di abrabo bia sesedin. No. Obade ya wemfa ne ho sa megu so. 2 Timothy chapter 4. Na 2 Timothy can we ya mesin kwa check din na David ye no. Okay. Ni ye hwede me fi bosit me fit ya infie wo. Efi odidi ayemfo pono so. No correct. Me fi bosit ya infie odidi ayemfo pono so. Me fi bosit du ayemfo no amamo. Yeah. Otwetwere ban. Cause wo hwe won deserve wo. Debi. David se betrase. Me fi wo se me fi ye. Talking fresh Saul abofra Siba. Kwa eno ka kire ne se. Ade biara ye Saul ni ne fie nyina de nyina no. Ade biara no. Me di me ma me fi bosit. Me di bi ma me fi bosit. Because of ne papa Jonathan Nti. Dinpa bi to. Aba. Wa basa siswa me yi. But to betimi Dinpa. Yes. A prepare japade ma wo ma. Dokulim. Wontete ye kura wo de ba wo ma keke kura no. Na man kwala na nya bibi agenda achi. Onu kwa yin shapa de ma. Ti ma wonya me so ni nka wo ma. Se wo buade ma ma so mu ade. Se sabre wo tie me ne. Na se wo fo sa abrabo no to fom wo a. Ense wo ma. Enhwe wo de wo ko mu no. Emfa bi ma wo ma. Yeah. Enhwe bi de mfa bi ma wo ma. Debi. Bia o papa do fa kwan bi so. Etu be titi o masa. Enye bi. Debi. To be timi hwe ni manim say me papa kwan wo de be fa so na mo de mutia ma tafia abrante jai. E wo da Daakye Nti. Bia no ma. Yes. Me ko commercial break aba. Yeah, baba. What be so for ne yiri Brazil ne dia wa he the chrome hima Brazil wa he ne swadros wa enka ho a wonti bi kwaje ne swadros na wodros no beje now just say my sacrifice e di ka go say chiran na samuasi wo de hu bibi kwama so for da di ati esu nim what to so that's why manim na go say from ti won kwase na mo hwe wo holy spirit my hodros ni akizu no top so akoye pono ni sa wa yi atu ogbon kwa wa kumom ye so hodros nkomo a wa je du nko na bie mezu say still I will born in yenti mi hu nkan kire and I will force wa do immigration also for auto anointing way twani nyamia wo hye na se so for auto nkuto twani nyamia wo hye na se na me so for auto yesu moja de obey says dem aji so afa anwadi bofo no wodi wachi no wo check yesu moja dodo a waton kokobu nkonta na wo yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton akwa yesu obolo ka kire se yesu moja na me manga na da ba no wani subatim afije be na you when we saw with your Jaman kitten. What an answer one? Yes, that's what to put degree. Can I put something in once? What is a Kawana shower road? I hang off. What does that run beginning a road? The more now, pre woman, meow, teacher said, go for the brewa. Or start the chrono. No one started to say, and I have profit the Chamwa. Yes, about degree. This town started to say, but in the creton. Then a creton. Then a creton. Says, yeah, drum.
no akwato besu there. Ababa we dwade wi atrans afre nyonkwa beti abonachi. And wa bo sama ne wanya mu medas. Yes. Katasia. Whether you like it or not, or say kata ho. Katasia no adana kata pie. And no bad dress when you na fruso. Onyoba. Onyo si achi. Onyoba. Onyana we. Onyoba. You go no short skirt. One open the front, open the back, open the side, open the side. Agament. Onama me say yes. Nakashi. Me say yes. Nakashi. Me say yes. Nakashi. Wa rasta ni ba kwaye den. Sasa bon sam. Wa bon sam sasa. Be wura so dem so 40 so dem wo yere. Awon pra catechism wo yere. Awon pra kwa masat wo yere. Awon pra konto fin kokura. Omwa ni omre wa. Christopher Dugumba Christian brother. Christian sister. Christian brother. Christian sister. Christian brother. Christian sister. Christian brother. Christian sister. Wura so dem man from them was there. Emma. Ejama you say pacha. This is go for good man kwasiana. And you say Bible no mention. Na say Bible be kan wasam dia. And you say what woman kwasia pa dia. And the brother you want report yourself. And send when you pay invite you. Because when you pay invite you I want chero. I want kwasia go dia bo man. Manager pa dia be for usam. And I dey dem o man no. Wo dia wasa usrem. Wo dia wasa masrem. What woman kwasia. What for man skadi. Pambo ni so. You pon wo bi kan. Then what do me like. Then you kwaje. Repent. I am yasa branta wo shi wi wo no monsa. Obama we am kwasia de na wo free wachi. We abusuom ya. Na ya catch us some adwene so a wo se wo fa boga. Enya swine. Wo so brante ebi mada. They can put na sre ni misiama. Wani so ntiwa wani so ntew. Na tu ya sure say abas woni mu. Tanko ni mu. Ayuba ni mu. Kwame Alasi ni mu. Yeje ni mu. Kokwachi ni mu. Eti wan wo ti obi ni mu. Ana unsu ni mu obi a. Emronte nyina so. Akwentia. Kapinta ni fitani so yedai. Daban so yedai. Meti ni yedai. Mesi ni yedai. Minister ni yedai. Asami ma yedai. MP ni yedai. Osofo ni yedai. Ai, tie babu headmaster yedai. Teacher ni yedai. Police station man yedai. Tie babu. Emronte nyina so. Akwentia. Na wato won na wo to humpa ogu wa ho fe ofi o ba wo nam na am twa ba wo da bi jama aju ese kutu wa sa na me ka kire e mo obi asiri mu wo na wo so e mo obi adan asiri mu o mo obi adan asiri mu to nam krom no ya bo achi nyana kwa me age ya bo achi kwa me ales ayuba tanko na salifu do nyana abate pam ade wo kwadi adro drama mo nsunsu anso na me preach a kire no mo adwenya sharp na be ya chofro ai agwa bokakra ye a obi timi free hack hwehwe pokuase free pokuase ko twempra okaswa wo ko twempra na di traffic in 3 hours na ko sa ko 4 hours aba e ya de papa kan wonu TV no ka ba besia wo tika so twempra e wo oyi long journey traffic abedi mu ansa akosi e friends e obedu zongo junction kwenye yize wo kwasa aba twama na wo ko bo no ade bo na wo ko ye no wo ko fa ha wo ko fa busuo ahia ne de ma wo di traffic musa awa bless be ma wo timi free pram bese ko twempra amasama e ade papa wo ka se ntaje nyoma ye no ko traffic asa wo town abese di mu sa kwa ba na wan kasa speed da wo di bay wo bedu na avem ntonte yeso amani wo se pastor dwane ye dey wo se prophet dwane ye dey na so fo na tongura muti dam wo ye dey do ma message na dwane na wo adentia o se ni na mo frem awurade na mo nya dia mesia na wan ye tifri na no so fo na nka etu so wante ana muti dam na so dam wo ye yie na nyem ka na mba na poni ja fo na nte ye no babu we ni nyire follow apart from babu we na so be nyame adwuma dia minim ba bi ko abede wo be he ade aye nyango pro adwuma tie babu no be na de pakra bia abatonso gu asase so na wo hira wonsanu adwuma dia wo do ye no nya ye no yes no wo be sha so ma ho na wo de be fam den amanaman pi wo be export wo import wo be export wo import wo be export wo import me na me try ye be a pretty baby what na wo de be fam amanaman pi na wo de wo fambi wo import wo be export hallelujah amen me na me try Bible anya sa na tegia na apostle Kwadman the no podcast mama me dey mo man Ghana say operation feed yourself is never too late. Ready, many down so.
Hallelujah, hallelujah. Amen. Yada obadi yawasi. Hallelujah. Amen. Yada obadi yawasi wado ya wadi adumi yen. Adofo mu ne topic ne wahu baabi onyankopɔ ya wadi wo aduro no. Fakwa dwindwene mu. Yes. Dimbo dimpa wo ban yo. Dikodema. Wo ye police ni. Adi men wasa ti gino wo konsabu yi. Wudi bedure. Ye. Ana revisa erang. Wo ko wani mu. Baby, I would condemn. What I did to my quackronobo. Would it too high? That's what I mean. My wife in your shop. What in your shop when him now also? What dear? Yes. For you, slow them, not Babono and put police. The Babu put soldier. Debbie. Colonials no soldier. No crepa. So Jenny Krabby see as solid in the Mawan Yankopo. Our the book of Luke chapter 7 verse number 1. 7 verse number 1. Abonengasa. Akobi elasa. And now what do soldier yeni unanguna? What to be this kataye? Huh? Soldier from penny for no seven previasa. Omo buadio. Soldier from penny for no haggling. Police from penny for haggling. Oh buadia. Ah. Young boys libi. Oh. Yata dia no granny crab. Any. Timis kataye. Hey. Hey, come on, munum. Apo yin. You to try some time, no. Ufu sa ona be free. Rebecca. Ko wani. Edi men awoji kono. Akwabi yeresa. Babu sa akwabi yeresa. Owiani sem neka wo kofo kokuna som. Pampato wani mu. Okoche Capernaum. Ko. Na asrafo hoso pani akwa bi obu ni ya. Asa. Then asrafo ohaso pani akwa bi obu ni ya. That's why you ni pass bi oda battalion no. Papa. Na akwa ni yewu. Akwa ni ba yewu. Oti Yesu nka no. Oti Yesu nka no. Osumai da fo pani for ko ni chan. Nkombo Yesu amane se ni pa. Ko sere so mra me se na akwa ni yade ma no. Ni mu kan ko. Hallelujah. Amen. Enkofo na ekokopa Yesu chaw. Kofo ni nimpapa ni nyuma. Ko mu kra na ekokopa chaw. Yesu afiri wo. Okosere so me se na akwa ni yade ma no. Papa. Yes, soapy. Papa ni ebo ni di che wo no. Yesu me say Papa ni ebo ni di che wo no. Odu Yesu chan no. Hwe babu num. Wo se ne dendenden. Ko ana mo ka say. No mo ka che Yesu say. Ofata say. Yesu papa no onyi ni pehunu bi keke o. Enyi ni soja ye no. Debi. My brother, o soja ye ni o di fanko nyankopo ani mo. Se bi ye soja ti besin ko heaven. Debi. Me ye police ti besin ko heaven. Debi. Dimpa nyamisuro ababa konkro. Yes. Odu Yesu chan no. Ti nyani komena no o no mo gina so. Babu so mo send di di dia. Ofata say. Wasi wo fata o kwa benso. So be say di ma no. Oye tell e komena ntia na. If so do ye man. Ebi so do ye man. Ono wasi sia dan pama ye. Den ya uta preach ono wasi. Yesu ti ye no. Yesu ti ye no. Oni am koi. Anya ni komena ye. Cause Bible ne papa Yesu papa ka to wasi. Wan na bi bia mamia. Mission na mu. Sa papa we ne mamre da. Ntina ne ba. Wawuo no onya. Otimi nya yaresa. Dimba na wogina asase so no. Edimba na wogina asase so no. To ye police nya pedimpa wom. Yes. Pedimpa ne beto brebi no. Police for na woni omunam na be pia say. Begina be di anim. Yeah. Pedimpa. We ye so nya pedimpa. He na wo sa bra wo hwemi. Adwuma be na wo mo. Pedimpa wate. Pedimpa. You can the book of Matthew chapter 5 verses number 13. Bible can say me achiro. When you pursue the drama in China. Matthew 5. Go. Verse number 13. Bible ngasa. Enchini hai. What's in China hai? Muni asase so nchini. Yes, say me no me ni asase den. Enchini. Ye ni asase so den. Enchini. Na se nchin de yira. What's say nchini de ayira? E de na ode be hye nchini. E de na ode be hye nchini. Enye mahwe bio. E ti say nchini wo woi. So koto no bottom ma. Olonka baako. Esi ugade o kitchen. Na sa de be chi wo san nchini bi na digu froyem. Na sa nchini nche so ye nchini. Wo digu kama nchini nche so ye nchini. Na di tum na di bia show no dam bia so dam bia. Se bua na so dam se no tia. Enye mahwe bio. Onye mahwe bio. Aje so hwebu ma ne pati eti aso. Enye mahwe bio. To ba transasi so.
na wa ma odi mpaga na nya so mfaso a ofie nya so mfaso o ma nya so mfaso wan kase so nya so mfaso a obebra tu agu ti ehwe agu fam a yekosiew wagu yekosiew obebra agu kwa so wo hem do yi mu a ma nkyire wo mu no nanu wodi se yefro ya aboache yes nkyire wo mu na odi nanu wodi se yefro anti comfort nkyire wo mu na odi se yefro ya aboa hema wache nkyire ben de wo mu se wo yesofo sofo ben na wo ye sofo banza ana unim se o driver banza anya driver banza unya teacher banza teacher banza unya sofo banza unya sofo banza unya odi for banza anya banza unya politician banza na anya ne banza unya ohini bi o banza Alaji banza oh. Osofu banza. Prophet banza. Asorba banza. Asorpenyi banza eda banza. Oba de vanessa nkaw. Amen. Young banza. Hey. Young banza. Banza. Oba de vanessa nkaw. Amen. Wo mi adwiri Amen. What say one chire yo no. Ya do yi bibia ye Dabi. Why ye bia ye mo adwenya sharp. Ma onimra ho so yes na pe Dinpa ma ho na pe Dinpa ma fie no mo ni wiase han o to se ni wiase han kura da bi boso ntwe hinta mo achi o se o de wo sa batuturu kanea ho yeah o se kura da bi boso ntwe hinta won so kanea mfa nhye kodo ase na mo de sika na dua so na shrama wona wo native nyina wo be chewe mu se wo yemfa kanea nsika na dua so yemfa nhye kodo ase eya abraba konkrom abraba pawo na ne bebre obi etrende wo kwa foforo bi so ni nyina so shren shren bia atem de kire hanu ebom so pai yeah obi shren wa kwan bi wa trendi wa kwan bone so edi no obi agine di mbone ni di a wagine Ghana nyina wagine di mbone emwa ne daachi abrobro nti emwa ne daachi so fo bi agidi di edi mbone ani ai wagidi mbone ba onkrobo nti on kanea na wudi se kanea dua ba nya kanea hyen a ehye Nyankopɔn di ani munyam ehye Yesu di nya di a ehye Yesu egu Yesu ani mu ase dabi chanto nhye Yesu dabi mesi ye ntwanto nhye Yesu dabi ye ntwanto nhye Yesu dabi we asema ni pe hunu but ye hunu okwa foforo so oba de mfa sanka amen Dima na oji. Wana unim so be Christiani a. Ana when ye Christiani pa bla na wo born. When read the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 2. 2 Corinthians chapter 3. Map 3. Verse 2. Verse 2. Was the money and krata? Was na wo ye Christian ba na dey. Krata. Aye tuna kumam. Aye twan fa. Akumam. Ye twan fa. Akumam. Christiani bia wa bla born a uti fie bia ma na akwa sori. Wo di wadwuna bia mu. Bible say ya twere wo. Akumam. Akumam. Ni panyina ho kenkan. Ya start read you. Wo ye wan? If you want to read you, we newspaper beni to be to say the Christo ni penny. A man in your one, why did you am a Christo? But a year Dinpa. Money, the same way Christo class, we Christo near daddy Saday, we are Christo class, Crata. One of them was who is some power you're born again. Yes. Matthew 5:16 is Matthew 5:16 is a man. Sara mama mukanya ni hyen. Mama mukanya na woni panim. Woni panim. Na wo hunu ni ye pa. Na wo hunu ni ye pa. Na wa hye mojo wo so na monyam. Wa hye jana wo so ndai. Ene monyam. And then we see say Christo deal with the book of Romans. Romans chapter 1. Romans chapter 2. 2 verse 22 nyanko. Verse 22. Bible ngasa. What's what yes how are they? Christo ni a wo so won sa wa de. What's how are they? And so for chobi o de amana dwe. Wa dwe no. So for kita bento bozi one for the sankrofo. Wo chire ho ni somo no. Na so for ye be preach against wo ni somo no. Wo from asole fie no ma ko tutu nro. Ona ntu no so niema o mu gina so dem o mu ye je. Se wo di aduro. E che se de wo di aduro. E che se de wo di aduro. Wo mna ni mu no. Wo mna mu no. Mana mna to so na Bible na akro na so. E do nyanko pedi fiti fam. E di nyanko pedi anim ay dai. E fiti fam. Na munti mu asofo ni binti. Wo so nyanko podi wa mama mu podi wa mama. And no be so on question, also on quajai. So for be a sent to be an assay, be a say. And so for the breeze, I never pudding, and so a boy, never pudding who buying. Give me a suji dross, one year suji Pietro, what did Dimboniama Christo? Yes. One to Tonyama. Yes, to Christo be or two for. On my young passam. Yes. They did uncover mount. No crack. Papa, one pastor pan, who need Dinpa. I'm telling you, but the word of God never one word in about Dinpa. Yes. But in no bubble deal, but never concron one pill. Debbie, or what would you do? Aye. Come on, buying.
Bodino band on to a Barbara Bafron. I don't pay breakthrough. About the one for the Sanka. Amen. What me a dream. Amen. And then you want to me and don't quite yet. Amen. Man also pa upekunu. Upekunu. O chimpra. Die. That will be. Okay. A dinner or getting yet. And I will dinner with your prayer camp now. Bomb Pie said, Radio Mammy. Now, so if you play camp, quite a bad matching. Man who guys never purchase one go school. I know you're about that. When you be. And the prayer will pray answer was that guy. Osaka. Osaka prayer answer. And one no. O chimpra. SS upekunu. Ah. Wow, Sasso be a canny. Sasso be a canny. I go jump up in a pecuno, no pecuno. What about that damage? Ah, when you be. Star Panano. About the man is uncommon. Amen. What me a dream? What do you shop when in brown also? Amen. Then you want to be no quite yet. Amen. What drink and your shop when any day and brown also. Abrabana about the Christian, the Bible says about fool and on fem wow. Ugu Christo anymore. I say Christo Sono, I say with the answer Christo Som, I say Papa Dia Sama Media Sabushedi, I say Woma, I say that shape, I say one about the hour and come. Amen. What me you took up Proverbs 21, Bible and Gaza. Okay. Bible and Gaza. Okay. Proverbs 21 verse 21. Into about the assembly. Bible and Gaza. Was not your dictate the or tin in the adoye the edi or tin in the adoye. Was not the edi or tin in any adoye no any adoye no. Obenyankwa. Kwa yababunum. Obenyankwa. Dia odi training. You did training. Any adoye no. You did training ni adoye no. Obenyankwa. Kwa Training ni monyam. Who you know about Proverbs chapter 20 verse 7. Proverbs 20 verse 7. Bible and Gaza. Was training near onam ne pay mu no. Otini ni onam ni pay mu no. Wo be hira ne ma wo na chi. Yes. Hallelujah. Amen. It's an contrast for you. Amen. Titete breno. Ye be ya so mpanyimfo a. Okay. Open the book of Exodus chapter 18 verse 21. verse 21. Was na wonso ye your mind no nyina mu merima woye den. Ne ba choti o asori mu mpanyimfo. Eti ne ibisa question o. Ebi na wa yi. Yes, ebi na wo ye no. Sorry pedi pa. Ene tie pa cho yanko. Was wonso ye your mind no nyina mu merima woye den. Me o man mu nyina tie be yi ministers. Ye yi asori mpanyimfo, ye yi asamre mai. Enti papa na mo traba ma no ye hwan. Kasanyango. You so Yankopon. Me na me show Bible no. Debbie. Be printing press. Debbie. Na printing Bible. Debbie. When mu TV no. Bible no say dey. You so Yankopon. You was so Yankopon. Number 1. No me ya no kwafo. No ya anokwafo. 2. No mu nya sikani bre. No mu nya sikani bre. 3. Wo mu na fa wo sisi. Wo so panyini. We be na Ghana aboye no. Aboye wa. Sa qualities we aboye oba bi enti na Ghana yentimi nkoso. E dey come here say Ghana japade na than case. Oh yeah, discuss so bre. No one ni ye bebre sa. Because why na ebe so mu ya odi amawo. Hey. Because obetimi atam Ghana japade dia she obi nsa. Ese bo Ghana ho bra no. De kodi ni nsam na nkoyi. Did bia na say yeah me see me young teachings. Me young teachings what? Teachings and ninam kwa mu ba no. E do so keke. Bo so ko mi ato. Ama akopedi adefo. Enam kwa mu. Eba. Di adefo nje she be no de be. Wiase sudifo nso ba. Yey. Na ya no so omo ya kromfo ana. Ye ni say ye wonsam. Ni say bebre na topics. Ebeba. Ni na topics wo. Kwaji sem dia sem oba. Oba dia we mpa say. Amen. Wo mi adwunim. Amen. Ene no wadom ene no nkwaji. Amen. Ti say wo tie mi na. Yes. Bible na sem no waka no. Wo so your man nyina mo pere ma wo ye den. Mu panyimfo mo adiri. Na wo so Yankopon. Wo so Yankopon. Wo ya no kwafo. No mu ya no. Na wonya sikani bre. Se Ghana nya no kwafo a. Ghana be sre. Me sika Ghana wani beje se wuti sika so. Because we hu sika na ote so no den. Mfaso. Yeti so yent mi fa. Oba de hu ye mobo. Amen. Fa. Ibe hu so mfaso. Ayo oba de Yankopon ase. Amen. Yes.
never be cause ye ndika ni ho dance ye Ghana for ye pen kanfo Debbie ye be said e be cause ade a ye be tima sesa ayi ni ye unya ko bon sam papa asam fofra betu ne chire umpe dia ye so ma uye di ta ko be sia driver bi me ka se mi asi driver bi o driver car na nkro hwe din na driver no break akam ana de limited to the chain no say yenye din no fa yanko yenye din yanko wenyim ne o ti a chire yenye din no fa yanko e ko smooth but enyum ye dede on pe fans fans ba pesti an beto to driver because driver biara olodu students are ambo German. One she German bi. Debbie. Wa she German pe. Se waba. Obekum crofo ma. Oba de amfa ne senka. Amen. Wo mi adwini. Amen. Ye baba be teachings. Ne topic ni say bodi hu bai. Acts chapter 3. Wo yo hene. Access. Bodi no bai wate. Na bo wa konwa no bai. Na bo fia wo firim hu bai. Wo bo hu bai a oba de be pagya ne nsa. Ama na wasini bi pia enya ne dia mpo a obi atwe din a o se no we ontime nse no obetimi asum yi Yes. oba dia hwe so Amen. ti Bible na menko Acts chapter 6 verse number 3. Etifia sem no. ti Asafo no asumfu yie. O se asafu mpanyifo yi. Enti anuanum. O se anuanum e. Mumpa mu mmanema baaso. O se ye omompa mu mmanema ba mako 7. Oh, wo Dinpa. Omo de. Dinpa. It na according to Bible no Quran say you pay asaru mu mpanyifo a. Eno so ko pay Dinpa. Who pomanu di desa o pay Dinpa. Asofo be na o kodi nachi o Dinpa. Aye Dinpa so agi jini so to nkuto. Debi o. Hwe nkuto na uton. Eno Dinpa na o de ko. Hwe. Ene kuafo no no don't. Ene so ko no de oye nkunu no kwa ye o. Meso bebre. Dinpa won faso. To back the book of Proverbs chapter 22 verses number 1. Okay, 22. Aye. Verse 1 Proverbs. Dimpa. What's it Dinpa? What's it Dimpa na sese wo yi? Dinpa na sese wo yi. Sini ahonya de pi. Sini ahonya de pi. Ahonya de wa pa ma wo ma. Wa pe bebre de agu ho nanso so. Kwa nya Dinpa. Wow. Ame oba na sate bokro no. Hey, obese ni din ni daachi. Ye bebo ni din adi afra odi. Te be sra obomodi a na toto ni ma bi. Tia no. Yes. Verse 2. Na was no odifoni ohia ni hia. Na de oyo ho nyina na awurade. Onyankopon bobi se ono o ahokirem. Isu wadi hia. Bani hia no wadi no anse ni fie. Wanse ni din. Wanse ni din anse ni fie. Wow. Matitini meyi. Yes. Ndi odifuri ni hia no matitini meyi. Sikani bi so mefia sei ido ono oti we na ne ma wodini. Ne fie wodi wo se kimi fie na bo. Because Jimmy Fonko le gufio. O sika so ni din. Oni din. Ni Dinpa. Nti na chi no ne ma be se no. Wow. Because we nyantete e pa bi ama ne ma. O pa good education ma ne ma pa. But ne ma no sabmani mu a. Omu ni Dinpa. Do yesikani a sunya nyamsuro. Pa so pa bi ko. Fa wa ko. Amen. Na wo man so mesuo Nyankopon pent. Ti wo so yen ni bi betimi apedimpa. Yes. Ne ho de a kire ne Ghana de. Na so nya tete pa ma ne ma. Ti ni manyina be gisa dachi be bi pa dachi. Oba ya we mfa nsan. Amen. Verse 5. Verse 5 was an quotation na. Enkasa ni fidie. Enkasa ni fidie. Ewo kontochi ni kwanso. Ewo hwan kwanso. Kontochi ni kwanso. Onipa kontonchi ni kwanso. Na di okura ne kra. Na di okura ne kra. Anyone tambetwi. Anyone tambedai. Ebetwi. Anyone tambedai. Ebetwi onto fidiem. Onto fidiem da. Sani pano nanti krunkun yem. To ostedi niyama. To say Proverbs 27 na. To say Proverbs 27 na. Proverbs 20 verse 7. Verse 7 na. Was otrini niya onam ne peye mu no. Oso otini ni ayedai. Onam ne peye mu no. Onam ne peye mu no. Obehira ne ma wo nachi. Ye behira ne ma wo yefa. Nachi. Bra wakọ no. Yeah. Otini ni onam dai ni peye mu no. Obehira ne ma wo nachi. Papa men sha wo ma.
Proverbs chapter 17, verse number 6. Was it in Kokura Abotine? And Kokroma Botri. Any mama. Any a mama. Na a man, the man swimming munyam. And no my janum. And no my janum. Dear Papa de Mamo. Oma wanted to hear pa. Oh dear, Frem Sabri. And you trim come. As I'm so. Frem Sabri and you trim come. The demon I was Uji. 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 Ujo. 955. Did you Uji before with him? Uji was school. Uji was Jumam. Eh, say she a dear Wajini. About a drum, a dear Wajini Domini. Yay! Who are ye babao? But to mother bread. Why ye babao? Why Jimmy Samundi? Sabafana man to Sunyanko. Free Apostles is here on the 055-955-2686. 055-955-2686. Free. Now, one muswa, ewa manoni. Namusumudimu. Hello, Pachodi, Megazabri. Entunka, you are hello, Apostle. Yes, sir. Shalom. Yahweh Shalom. How you want to say me, Rasta 1414, I'm Kazasia Chairman. It's here, Shaman Funina. Ya pote ne tukikia de we de mu dopon. Your body the asuma sende ye mfemfrasi. But I was telling say obi edi otimi di so ku Apostle. Obi ni ere. Obi ni di etimi sen ku. Ah obi ni ase kuro. Obi ni di timi se kuro. And propose you na ubo ku bi di nkra inside do nipa na be won di kra. Ah obi di timi se fie bi mafie obi enko peyere ho. So what is right? Yeah. And I be the feeling Zama. The day I didn't Jordan, you know, when you blast out. Yeah. Tinyo, the day you had the baby as a femme crash, the day crack over background was Sacrobena blast abo. Yeah. Nipa Dinti. Obenya blast abo. Hello, Pachodi, maybe I can say free. But you can't forgive me because that's free Konongo. It's your Konongo for you. It's you. Sambacho Yamishan. I shall also, mammy. Some power, dear my. I mean, so called for that. Or so for you have binding oil. And in your manama, I didn't know that Jolly. Now, a bumpy man or sure oil goes to a papa and a bonnet. Also, Oka son of where they are. Oh, she shall have them out to Jolly. Now, how the same tea, I'll call it here, Bear Jolly. But you see, the engine I'll call Jolly Habano. Yeah, also die born is here. Also, die born your Jolly Habine. But me, they mean, you know, I mean, the dog said that Jimmy, depend on no software in Tamua Samoa. Also, they are born your Jolly Habine. Eh, baby, a monster do no. What about the book of Ecclesiastes? And I would want to die by one Habana Ukojali. Eh? That by one Habine and I would have meet hello, Pachodi Beggars every. Hello? Yes, Pachodi Beggars every. Because every talk about the Quadram and Kala. It's your time before. Yes, sir. If no one is Mukasa, we quotation to Mikasa. Because every talk about a branch. It's your talk ready for your Casa. Apostle Mero, why did you want to one Mutumaka, ultimate quotation with Mikasa? Amen. Amen. Ukocho, often a Tinibawama, Duama. You are this young queen and Mujamentasi. You go why you don't want to the middle at the was who you may show. So I tell all the secretary, people who powers no. I know what about you go out with what we're trying to farm me to a budget. I'm coming, tell you for more. What's the name, Cano? Hello, Pachodi Megaza. Hello. Meet you, Madame Makasa. There, by saying Benjamin Shop. What's your mammy?
Me pacho me kasa sikeful. Me chia keful nyina kasa. Me pacho me pacho kamenye apostle e kasa. Enwa kasa online so kasa why? Don't pacho imbe nyame show. On show nso mame. Nyame show we imbe fa. Amen. Nyame show enda je my order for enda je minim say made to heaven. Yes, one friend also atom. Made to heaven. Oba dey hear us mame why? Onye wakuma so ade ma. Hello pacho di ba ya kasa free. Na memra we wura ni dream no. O se do aso da na ye o so nko dwara aban. Aban nyam fom so say yesa. Jiro nyam da me no me nim the reason why ntia. But o can the book of Matthew de yankai daye egu awodo. Ntimi nim daye ko a wa so ntia o se ko dwara aban. Nyama bi wa mutimi ye hye Yesu keke. Ntimi nyama bi won man na me nti nyama bi ase. Me nkasa aban yam fom so. Ha. Nyankopɔ sɛ aban yɛ duro. Do obi sa wanyam fom so. Obi numa dudu anya onuma duru anyam fom so. Ba wo se wanya dream no se kwekwo dwara aban no so for se na me ntɛ na se die be ya. Because die ni gu awodo the book of Ecclesiastes. Oseka 5. Me patch verse number 3. Verse 3. Osi odaye so. Osi number 1 die so ayesu yi. Enam obra dwurum na eba. Wotimi bre wo bra wotimi so die bi hu. Ena betima so die no. Sabi ena di me so kura so di die ba. Me nkase die ni wo die ho. Ba die be na wan so ntia ma obi si kokko dwara be me ma ho ye. Eto de bia mu ma onyankopon kura sabi. Na mama nyame suma ye some style bi. Die be na wo so ya. Ama osiko dwara aban no. Obam the book of Matthew. Ose mompem. Matthew chapter 7. 7. Me patch verse number 7. Oh. Yetu oba de asem. Ose mumusa. Ose bisa. Obema mo. Obema mo. Mo hwehwe. Ubehun. Na mbehun. Mummom. Obehine mo. Na kwambe na afa so akobomi. Ano herbalist. So herbalist dia mini problem minti bi ma ho mekasa. Na to de bia mo ye herbalist for no. Mo ma ye hunu ni afro pastor herbalist we. Na ma di na ni ma da ho. Aso ne so ma ye hu say aso ne ye clinic. The church of clinic. Oh, to the church in ba na the clinic na so herbal way. E ti ba sa ni ye kasa ye be hu say ye be bia nsam ni bia. Ante sa pa bia pasa eni mo babu ni be gwa mo. We are so for you. We are news for you. Hello. We are so for mamu. We are busy for some mamu. Hello, Pacho di me be kasa free. Hello, Papa. Good evening. Hello. Papa, good evening. Me jusu o. Pacho na apomwe. Oba ni nadum. Pacho di me be kasa free. E frame Daniel, me kasa free kuma se kuchi. Me ti wadama. Father in Christ, sorry. Me ti. Papa nyangu ponjira o. Onjira nso mame. No kwe nya me ni e kwan afa so wu tichi no. Ene abrabo mu nsem no kopa. Si se nipa me nya wan we preacher. To predict me habit. Idin ya the this afa so wu tichi idin no asem no. Yeah. Amma ti Bible ne Bible na se pa yi pa nyangu ponjira o. Amen. Na isezo ko so ale tete na yesu so ayira na yesu ni kwel ne na so Kristo ani. Amen. Da shede. Ye do ba dia se where are you saying no mbewia. Say no dey nkoso for go we jiro be. Aha no musia nyanko. Oh any here. So for be organ be ahwe 7 days. O je pa di se. Wa hwe ko he ne. Me se masem o wasem mu. Unsem mi awoka no. Ibi so fa humra se nsua. Me se mi hye nkrofo anum. Quotation wa ahana top asnaga no seka. How about the seka? Hello Pacho di be akasa free. Dan Pacho, ya fame ewe fo amukasa chi kafaze. Erami tio. Dan Pacho, ma sendi na e mu na mpasenka enbe ka wuche no mu kasa. Kasa. Pacho, mi papa o me wan shame. I get to one brother, me woman, mammy. After me, and may worry no. But they did me try the Naman farmer, no by me too. Last me too, who preaching there. I was saying, come me try the Naman farm command. Let me be say,
na we me de command no eye ana say enye na one farmer no what the man why ah wo person asade command yi me pacho Mr. Father nia o share me no so dia man na wi enti no tie o person no papa ntam ya asumbe ma hwe no wan san kwaye mo ankonya problem bia wo tie bi preaching na kese ka wo ma papa ba mu no wenya tie wi eti wo momu na obepe bibi ni wuku akasa na bia wape wakoye papa doye why simple ntimi san fetri ade nkonkoma ne bio na momu no bo ma mi amane ansa de be na ansa no ma mi ntam nkonkotete why body and cow no yours. Hello, Pacho, di me be agasa free. Pacho, shalom. Yahweh, shalom. Pacho, ke ban yoda. Ichia achibu da fu nyina. Pacho, oda fu na so chia. Amen. Pacho ba ja yo insha pa. Amen. Ne o mi ehun se Dinpa hu nya. Kese pa. Ise ebi mu pi odan ko jon kra nipa bi o ha obo mu din kra be ka sem ko ho. Ebi mu so papa ba bi ebi o ho. Ebi mu so ho bu je Dinpa to mu fie na se o mu didi no. Yeah. Ti Dinpa je ehu nya pa ma nipa bi o cha sa si so. Papa da wase so o tre kwan en fa so. Da wase pa ba je wisra o ni. Pastor Jenny Pastor Mensa na wa din Islam. Amen. Nene o hwe ne mei mlanti ebe ye o meje Dinpa ni. Asemo. Febo esi achi jeje akwanchen ni my way di ye my way jeje Dinpa no meji to ahwe ni epe ni yakoba hu say fefe no ma be fe no nya fefe papa enti obeji twamontam send your can with the book of Samuel no 2 verse 30 no waso nya bio wona e ba ni ntimi fe Dinpa bi amenti no wahwe wase Samuel 2, 1 Samuel 2, verse 31. Ose hwe na bi riba. Metwa wo basa ni wagya fie basa ani wagya fie basa na akokra bi ro nka wo fie akokra nka fie ho ti ba se fie bi na nte kwa no moko because edi ni nya no mo di ba ni nya akokra ni betire fie ba akokra boni edi me na woji edi no bo ho ban ti because bo Dinpa wo ban a adwuma wo mu no bo Dinpa wo ban so ajeje me chana se ti bo Dinpa no ban ti no obi say obi Dinpa na say odi ne court cause e bi odi mfidu do bi na abodi no ban nkure ana ko say obi din no so nkasa no aye din hwawa osuro be kasa ma no be bre rough papa no ye dangerous be bre rough o ka si penya na kasa awreto no twedi ampo ya wansam o say ya wa bo bi ho ban no aboni din ho ban na so be say din no a awreto twedi ampo ya wansam mfa wo ni da bia oso su ni mudin no so su ni mudin ni do so be kasa ma oni yes one day me do teach ba beto osu ni mo bi Dinpa wabo to so kasa ma sa ni papa hello Pacho di ma be kasa free Papa Ismail am kasa fi Cape Coast ichia Cape fo nyina so funya mi shop pa wo sampa erka on chira on subame watina semi home pa mene obabia wo by mene de dinkai anyimba kuse so bet me asa rem you ma try hello Pacho di me be kasa free also kuse hello Pacho di line 2 hello Pacho di me be kasa free hello yes sir udi me be kasa free we pass me kasa free bonu east techiman ichia techiman fo nyina okay Dinpa na ye ka ho asemi na me pese me kan kakra kasa wadarwa me pa cho wa hun se obia kan o se apostle nyaminchira no apostle nyaminchira no na nsema wo kan no esesanka Ghana mpanimfo hunu nyansa ni nto sabi esan mpanimfo de so hunu nyansa because me evangelist me kasa bontia dia wo kan esesanka Ghana ban mu ne se koso asenye jamanfo
because nipa wasakira wo mo asofo ni mu panimfo hemfo boys ayato wuram ni de ya bodam ai se abodam fo kura bebre ba fie no wakati wo nyaminsam amen wakati ya wo nyaminsam because wo no nipa ntimi mpia woka ya we ne betima pia woka na de obesu su ho adwumani bia no ho ni fie ni na busue nyina ebesai de obesu su woni wosu akwaboafo no me de me se ya frɛ no yamwa correction kura correction yamfam wanso wasene na afoforo nso nsesa na se ya nipa no sesa nya wo na waya ma manu ne sesa nkampanyi fo no hu nyansa se wo sesa nkwala na tramo nti bisim do tibi gina wo bisan se yankwa o se me na ba akokora ni hu oba bi ejira ojira you a branch of the chima wa Philip chapter 2 verse 15. We come and tie for my hefo. Okay. When tie me o Sabe FM, Arise FM, Akonoba FM, Dofa FM, any FM, I would do biara ne Cruise FM. Oba de nhyira mu nyina. Me tie for na refo am 7 DS TV. Mam wo Facebook, mam hwema ma no ne YouTube. Oh, TikTok, mam hwema baby bia wo hwema biara no. Unso die ni. Philip 2 verse 5. Tie Bible. Munye nipa wanu no mesra mo mama me preach no bi wa no me preach no bi akotwa ba bia esre mo mfa me preach mo asre sem bi emfa nsabe emfa nyimani keke mo san kotwa ba bia e ponchi ni bi ne mo mo na wo ye kron na mo dina me nsama twadi ampa ya we na me so na e ba mo nchen no e ma wo ye kron na mo yu se okwa jima so shape Ghana Wonyankopon ma woni dam momodi nsem wa mo ye matie fom medani wonyankopon ba wanya dan woni dam enama busu akonton na atia tini afrim nim nama busu na akonton na atia ye gyanem bia ye bone ni nkwase ade bia nkofo bi ye ofie bi mu munya wona wo hyeran ya twie wo firi niema furumu atwie fisumu abaye wo na hyeran na mo kane nna wo wiase na mo samu tie me wo tie me momodi na mo kane na nyandan enna wo wiase me start say me preach na me ka say odi be kanya me de ka wo ba de e bia nkofo so abadani afa asemo munkura enkwansam num ye ba ba chechem won wasi munkura de enkwansam num na Kristo da no ma hwa me ho say ni okwa ma me nso ma kwa me obo ade America betu ya no America betu ni Ghana ni yaso ma mra ntu na me bra yeso me bra nso me bra me preaching mo anya kwa metiefu atie me ahwefo ahwe me adane amoma nyankwa oba de nhyira Ghana amen. Hello Pacho di me bia kasa free. Hello Pacho from Bright kasa free kumasi amomaso iti wada ruma Apostle nyame nhyira pa thank you nya wo so se nyinu nyensa awo Ghana anka ahose Ghana kenya mi adom anka sisi mi kenya mantene mabawa sisi mi tramo ne kuki ese wo mo Apostle dani den na yekun kutu jema empire ye body ma se oladin akofo be ma kwatentena ho odin wu obe ma yukudro honhom ani akukudro obitimi akem ade akonim Apostle ye koso bompa se ba de se omo wa ho den dani den na so obitimi abecheche ye mebu na yesiso no na ye de aye ready say uwu mu enkwamo ne diwachi ama wo de akọ osoro ahemen Apostle nyaminsha ene wa pamfo abomo honi na ebade nka ho onshira so onye wakuma so ade ma hello Pacho di me bia kasa free na so ashi Yankopon nhyira wo ami Yankopon nhyira wa pa na odi me bia kasa free okay me da wasi obeshira me hello Pacho di me bia kasa free Mintu nkai wadaruma we are Proverbs chapter 28 verse 26 me fa so entu nkofu obi wa sabi o kitabrabo papa but obi be hello Pacho di me bia kasa free hello Pacho from Prince me kasa free manso for 3 Ichama nso fo nyina metio papa we de me ko ebi ya we ni bi afi matu gidia na mo e manso data no o data no bi o ya
Yeah, that ton of my friend, Nadia, many vegepa, say, Nadia Menya, I know to drink como. Now, with you preaching at Chapa, and I'm preaching so, and my jai, I saw you, Namiko, maybe Namiko Roman. She said, Sanya, Name Boro Papa, and I'm teaching so, am I a jai and some, a jai and no debris. My wallet, but I said, Miss Ramawali, my country, rather say, one of them where the was my cook of in town, so, what now be Pachawadalma? I will reach out so baby now. What way I got about what you're on my papa? I'm back on my cock. Where we? Yeah, but for my dad, I too. Very young. How are you? Papa, what do you Johnny and Nanchain? Now, call your baby. And you be on our review. I just say, be a no so what doesn't for men who meet on Crawford no Fanta. Now be a dog for me, baby, no, be a chow. Eh, Papa, we don't want that. What person but you, where we catch all you see a way. You. Why, if you're not, you know, so, and I want to go with your Pecabia Shana. But my son, pretty, I mean, a man to be said, now we have you. Where you? I want to cry my see a baby to you. Meet you. Yahweh, yeah. Mommy, why you want dear papa no mommy? Papa, why you want dear our mommy no papa? The Pachon. Mario. Hey, Papa, what's last one? Oh, Papa, they are doing. Mammy Fred Pastor Francis away. Oh no, I have something original way. Oba down back was Saturday. Moko Moncancha. Oba Bompa, Mamma. Why? Not say Pano. I would have Mamma Edo or Mompa Mary. Why? I am one Mary. Ubiako Franka Diablo and Baziaka no Mamma born Mary. Why? So Mary, move first can go Bobla. Mary. Yeah, I said, so what is me? I saw for be a jet Tom when you see. Also for 1 year, 1 year, Tom. 1 year, dear, autumn. The catcher. Okay, Baba, can I wish you? Yes, no, no, we invite you. Yes, no, Castle Mamma. There be. Ati. Baba church, Mini Babu, Mabbe church. Ati, and no crown of your fear. Yes, what the fear. Ati, kwa yo ba no de o ka babu chawa ware o chawa de no chawa me pa cho sa so ne mo ye ne so bi bodwa ne ye ba mu aye ba witness kekewu eti o ye bodwa na o man crofo de ni di no mo hon ma ye witness se kwaku mensa ene ya kwasua manu ama ede o ma ware simple why we go chiri ka bia biom ensan ko bodwa ukọ no amu ni wa che mo crofo be di Mediaco, so for so we are work on Crawford be the person yen and Crawford badia, and ya wuna win say, oh, Pam Fasu be Yanko Babunam, Yanko the book of Exodus. Exodus chapter 22 verse 16. Verse 16. So big kodada baba one in our way by where Bishop Beswajin our dear. No, none of that. Cause where? Oh, many tina dear. Kokoma kwala ni tira dear. Na on no one, until you acquire your bound one dear. Open the book of Genesis, and you want to Jawa enough. Eh? I mean, in front of that topic, no, Dinpa and never be a danwa, and never be a danwa. Hello, Pachodi, baby, I got free. Shalom. Yahweh, shalom. Badi Shiraupa. Ojra Zubami. Your friend Daniel, Kasafri Gosu. Chiago of Funina. That was the pan and wedding power, Yamai. Amen. Abibiana, I think I see and quite different. Because I'm soon teach my Bible boy so. I'm so born I'm a boy. Oh, Papa. It's a try back a bonum. Anytime they are so message, I hear in quite me I think like end time messages in the Siam, saying I'm crying in one bone. Oh, Sana, who be a machine, because it's a share the Kai.
So the own case the Yankopon base ya Japan. Who actually ma. Yeah. If it's a family family called the media and so. Very good. About the own also ati send your own God you be quite adofo ntimi bua na nkwaji semu abeni abebiano ntimi amen oba de nshira bebre me nama negu mumfa me nama ntumi di nase kitua bi ensa box na me bank obi atop gloves ahya nsa sa me nkwa America na me nkwa breed la ho ya ne nyiska meji Ghana memoa na Ghana aka no kro nya aboafo me ba na me di items bi abegu an ka bi sam se papa de esi on ya han ka bi sam de esi on bo di mpa ho ban na be kasa ma daachi be ma favor ubo abrabo kronkron a e ma favor e bia proma ye ni favor ye bia ya ma abrabo fon enkoto favor ho oye ye oba de ho amabo na be na me man Ghana betimase o ti abrabo fun e pe favor na di abrabo fun na kwa nye wonya favor di abrabo fun na kwa kwatro bi adwumam akwabu obi kwase a da bi nyankopon nyesa wonya sa da abrabo kronkron no eni Dinpa no bo chidom na opi do di amount. Isaiah chapter 48 Isaiah 48 verse 22 asumdwe ni homa boniefo asumdwe ni homa obi odi boni awrade na ese onye pon na kasa men kan kirawo ti bo Dinpa no ban na nkonkope protection bi say we di protector bobrafo yeah omadi mabombo amen omfane sankan amen no mi adwenim na ne wadom ne no nkwaje da bo Dinpa no ba Daakye Nti umabedi di ho Daakye umabedi di Dinpa ho ya wodi bi watobet wo rep office bi na ye body no a ya twa ofa mumbu no obi bisa say ubese nipa no interview no bisa say we fie bi just okasa nya ho yes samampa ne atu na badini ye ntu obi edi wo de okwa Bible na kwawe Judas ade ba kwa beye obi am peso betu badini Judas ade ba obi etu ne enso edi Judas no ye edino Judas no eye Greek mu ne akọcho Judas no eye Judas edi Judah means praise eye nchira ye ukop ye reference suafo say suafo the 12 tribe of Israel Israel buso kodum yenu ba kum ye fan Judah eti ye ba New Testament no be cho Judas no mo pick from Greek word na be Judas na das na be ka ho unya kudu a wonfa wow edi Judas oh tobo ye no mo dis carrot etso be bia wo fire ati edi me say in some money nti eni edi ati akwa be say di no pa say you da di no pa Judah edi Judah no obi a yato ndi upa ye nko Genesis chapter 29 na me say Greek kasam ne benya ye benya Judas no yeah edi Judah die Bible Genesis 29 verse 35 onyinsa biem owo barima ene wose ye die me ye urade aye enti otunidi Judah asie ne se aye pa akwa be fe din a wasa din no yesa mo frase ento wai Dinpa aye monto aye upamemfa esne so Judah aye but who grow say the we asne ko no system no who grow one first ne obi the asne be so e den amount enye di obi be fe di no ana me di no obi ampe Judah ayeye enso obi be fa din Judah obi we be say di no kwa abese di no abese di din ye din dia scarlet na den asoso baby I family name no ati ti me so body obi body no ban ati body no ban Dinpa no bo ban o papa wo say name no dia ma papa na bo ban ya nsa no mfa hyewi da bia fa hyewi fa mo brafon ufia yimfie na fu so wo ye odehia ba dehidie no ban ye tia wa tia
beto brem na pesa wo tene wo pesa wo bia nyeye emfa pesa wo ya na why is obi a wa we nsa bo pa gentle kra emfa I say that obadi emfa ne senka amen hello pacho di me bia gasa free pacho sene ya nkasa free tafo ya mi tie wo papa pacho ma sendina akire ne so akire me ko akire yana ya wu mi na asa yin kete ya baba son papa wa wu mi no na papa wa de ka se be ma sorry hey papa eno na otwe yam for kula na efini ma o sa topic papa ni tisu dia say ye na ya wo no ye nyam kwa ntini kwa ti esi aso da ntan say ya ye hufu ni kwa ti esi aso papa sofu bio me pa jaja sama me fama but anya sama me fama bye me pa chai because nyamu po hwe dia say Emma last bi ni ne bi rate top anu ano de me chair ano kwa de no de sere ano de chair some kind of for the no 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 say ya witness e betimi aba so de na de ntina me ama hu me nu ntimi kwa so ntimi so papa ya na ya hu me na kire ya je pa nti bo bi mai bontu the topic me to the inside bontu go to church and about to come to church. Papai, Santa, Yayla, Yana, Yayla, that medium, I think you might see me, a could do no more Macano, a true mother, papa. Abrabo, and our boy, Brau Christo. To get the book of Acts chapter 3, verse 17 at here. Acts chapter 3. Me pacho verse number 17. 17. Yeto awadi asem. Ah, bonese me ngase. Wase. Na afedie. Afedie. Enuanum. Minimi se niam ni munimti. Na munimti na wo twempa. Na wo twempa na ade kwa wowom. Ti sabre yi ya wati asem na waje edi die. Ti mo sakira matwe. Sakira wadwene. Na mo na ne mo ho. Na da ne ho. Papa mo poni. Oh hallelujah. Amen. So for ben whatever. Enye dia video ni ensa beka. Oh yeah. Benza beka why? Hey, asemu. Hello pacho di bebe gasa free. Bentu kai Proverbs 28:26 no. Hello, shalom. Yahweh shalom. Shalom. Yahweh shalom. Pacho wada meet you. And you made the Mama be wait to me pa. Mama wait to me. Na me say sana. Edi kura no say den. Ya boy edi hu Dinpa si asase. Edoba de swasre. When yes come makura na Dinpa no. Papa yobi ene oni ye bi no. Bet me aboa uma apejom krasi obra. Dubes obanda achibe so jam me maame ambetu sa adie we me maame me papa amehunu ye die. Apeja open do bi di amao. Nso obi wu mafie o fie no o mfiri mu no abusuafo no nyina timi balance ja ne mba because man so nko ano ne abusuafo no twen tu papa ja pade bia opren gidigidi ni se ja pade bia opren entimi mwa David edidi money ma no yeah edidi money ma no ana papa wo so sie jaja ni mum di mouse aso a enu je se wo so afa anwo adi wo so agidi money o bibi aspa so maji we eno se fa ya jamu di ama wa you very careful yeah 20 year mobra pa bi ama wo ma obebre you suffer na ne wadom na ne nkwaje da amen ti mo adwenye sharp afa mu nti aye mienu asomfo ani ahwefo wona di nkwa so mesraw papa ahahye ne nso akwa ne ma Dinpa akwa ne bo Dinpa wo brande ma wa ense ni din akwa no so bo Dinpa ho brade ma wa he no ansa akwa bi din tobu ana dwuma mpagya nyina fi akwa no dwuma ni mpagya nyina fi akwa no but eneno o kese bibi kitua bi you very careful
na me for body ni die ma yanku abisu ya nyu omonam na bi mu tima obi abodi mpa bi ho ban but papa bi asa ni din no papa me shaw ma tie bible me patcho Osankafo chapter 8 Osankafo 8 verse 9 ye nyina na mehunu ene ye na Solomon say we nyina ne dia wa hunu ana me di ma kuma ato adwuma am yedu owiase to adwuma ye na owiase se ebre bi wo ha se ebre bi wo ha onipa timi di onipa so tumi onipa timi di onipa so tumi ama ne dane bone ma no se bi paso na ni pana ya chese adan se bi obesum you munya very careful and to get the book of Ecclesiastes chapter 2 verse 22 Osankafo chapter 2 2 verse 22 yeto about the asem o say na adan na onipa eden no nipa nya woni bre obre onipa nya woni bre obre na asase e ona kuma ne dadwea de obre owiase mu ba bia wo susu nyema wo wani so di ko no amoa na ne na nyina ye ayayade wonna nyina be da ne ayayade wonna wo bebre we di na wo gine moa ne haw nya ya breho wo ha nyina be da ne agro before you die because the di na wo so mni nye nenso anajo po na kuma ntone yam obi wa wagidi mbonye ma anajo ntime na we su ye huhude wa bragu udi nye Asa jama kwa yie na so ko wi anam no. Jama ko wi anam no. O ye sure say jama no timi da. Debi. Tino be shia krama bi sa no. Tino be shia krama say e di ba ne ebo na yie na se. Ana krama ka che say de uja to ho no a. Eno no mugusu bo. No say mi jade to ho. So say de uja to ho no. Adina no mo da so bo na yie na se. No say o mo di ni sai. No say Dinpa gira mo na yira. I'm a near for cromfo. Abawa say dear shawo and then you go posse and fan to one cover. Want to tune to my metra diet to Debbie. Because I do a young shadow to tune to my contrasia. Debbie Tika Katrim Utifie, what Danny Obia done medicine man. No Obitia mum, no dear mum penny and nam position. To obitia djuman ma djuman wo tim no odi nanim kra no wo page djuman enye se djuman wo mpo chese wakoye djuman wakoye nniema bia pamo wo pamo adi wakoya wo pamo adi wakoya obadi mfane sanka no no obo ni so ntew amen ti hwo ye namfo bi so timi ma wudi nsai namfo fa bi timi say di Proverbs chapter 28 no 26 Proverbs chapter 28 me patch verse number 26 yeto about the asem o say we are Proverbs chapter 14 verse 7 dia ne honda na koma so no oya kwasea na do nam nyansam mu no obenya adwane tabe ono ohunu niema bi e be sen na nim nyam obalance kan 14 verse 7 Proverbs free oba kwasea nchen Bible say dey free oba kwasea nchen o say free oba kwasea nchen nakọ na wori hunu nimdia no na hunu nimdia o ni kwasea bi namu a kwasea no obese wudi onu nti wudi besai ye body Dinpa ne wudi bata no ye body Dinpa ne ti free nchen one say wudi our Proverbs chapter 28 Proverbs chapter 18:24 Proverbs 18:24 verse 24 do fana for pii no say do fana namfo pii no o de say ne ho ono ano do adamfo bi wo ha adamfo bi su ho a o fam ho si onua ti bi boa ma wutimi nya Dinpa wo boa ma wo bo Dinpa no ban ana adamfo bi su se Dinpa e fa na anami kari asem no fasem gu nsanie so na bu hun konta wo Proverbs chapter 11 verse 29 Proverbs chapter 11:29 what say Yohani fie obedi mframa obedi dia mframa na mframa yedi Dabi bacho mframa yedi mframa Dabi na bacho asebo jaba ntia se wo what you are there Yohani fie obedi mframa obedi dia mframa obedi mframa no jimi fo be ya akomam nyansafo akoa obeya akomam nyansafo akoa he obadi ya we ni mama amen o ni mama amen quotation yam ndadodo sanka bio di ohani fie obi ohani fie bedi mframa do hani fie ni bedi mframa yedi Dabi o me se mframa yedi Dabi na so de wo ye no Dinpa na wo se ni nti daache wo bedi mframa no jimifo be ya komam nyansafo akoa jese obabokasa
Mom Yansafo Aqua, they be a plants and qua, Bessian plants and qua. About the hour and Amen. The prophet Becas and Yajos a Jawi. Phone, your pet phone, your pet phone, my be. Proverbs 27. Verse number 21. Verse 21. Was it Chamfro Homa Jite? Chamfro, and Homa then Jite. Ya prepare say Jite, ya Benan, before I go, you bet me an animal. I be good, I'm a bright amount, just a fedgem. Now said Chamfro Homa Jite, dear. Now, phone so na phone so. I was hot at the Messica. And a phone so be se phone so be to phone obi si phone si ni fia okay phone na si ono uko phone na esi uko fio na phone si fia ono okay hu se brodo hu faso nti ye de beton brodo okay phone no di papa bia bewi ase abrante bia bewi ase mami bia bewi ase awura bi wa wa hwe me sabre se phone no na nipedi onam onyina esu nni faso there be gos ye nya brodo mfin mu yantumu brodo ai nteja ya so ye de be na ni gold ma gold de tinya be ye we and na se sebe se faso wo so ni se gold be free mu aba na se gold na ma chemfre na ye chemfre fa kwa faso bi eni so na be se nchene de o pese o de ye no ntimi anya ye hwiegu yes no be bread to agu kwa intimesraw was no very mad dear said na ye said wa ye tie and odi be hunu ye di be hunu so we hwan minister be ni MP be ni asami man be ni MC be ni wa ye hwan ya obade ya we mfa ne sanka amen wo mi adwene ni amen yankwa ma na ne mapon shalom Yahweh shalom apostle yes sir Obani on Deacon Isaac USA amen mechia obibia livia we manyina pastor Che pastor Mensa any living our asofuku nyina elders deacons mechira obibia apostle enede obade yawe anamoso akasa kire yai topic dey say Dinpa na say Dinpa apostle ehun hia pa ewo nipa bia brabom because said the usika yenim asem unim de beto enunti say nyina yetimi fa sa message na me de me hoyam fa to ho apostle me kola be me ka me yaja de boni o enya agro because na me nipa bia na mani so hye pa en eni so hye no na so eni enkwara boni sem na nam apostle oni say me makoyira nhia mu ase ada akoyira ihemu ase akwa pie afran place ni nyina aye eni so hye ene abrabone sebi ba obade ya wadaru ma menyine ye ni nyina sa eni so hye no nyina akọ ama bitimu say Dinpa ya ba mabrabo na say ya apostle bibi esi Ghana medwe ho ba ko mienu no ma sa topic we ko be si mitrim nanu ye ana me bobo ho a ene se obade ya wa ka akoma wo abai ye fre papa bi Sami Jamfi na eso akwa ko sika bi na okoche sika no amanfo ba hye no na utie kasa ni mu a apostle enye Sami Jamfi na sika o che ye na amanfo ya na emom ba bia sika no ko ye no na ama problem aba ho intimate wa medwendwan ye na Dinpa ho hia pa o apostle obade ya we nhira wo pa amanyuko kakraka bi so Ghana omaja tin bi pa to honomo dey ubusa obi a din a woja to no enye ode apostle ye fa so ya obade ya we enso nhira wo pa do ba ya so mze bye bye me do man panyi ase say sika we hu no wa nyi Sami Jamfi adi as guy on beto abankro for say nye bi ni Sami Jamfi di sedamo sky ya beto aba anko for tugu ye bi ni Sami Jamfi ado ya koye me be se mi preach be ko preach no le ba o man panyi wa class na no ano
adoye hey share masa ene oba de wu yemobo oba de ohu yemobo me do amampanyin na me da na say one take your same way obia kodi we be ya manyo so wo benya problem ubenya problem mesremo mo mmaya nya saade we kura na sika ye beto bankrofo cheye no bi ni obi amfa de amra ai so mo si man Jessica obra ye to abanu mu dia ene ya de no wai wa na aboka both two parties ni nyina ntimesremo ena mbese meko mbese me kosa asem wi o man panya twa asem ti apanyi jare wi a ne nsuasa eno anu no ne mo o man panyi se ko yi sa me vie de ke be me ya ese nkenye cases ti mo amatake mo fasa we ni di ye ena wa che na we say he mesra bebre mesra mo mesra be pese meko me di quotation kra bebem kra na me say si ye kesi kapadia enya ngenye abato ni ye 2024 abato sika so bo che bi ni yezo asa ebini munyai mama yem prese omano ye be taking ship simple mpese me chichi we mu kura me kokra mpese me kokra me si opanyi dware wi a na nsua de asa wa be fa asem odi aba amanyosem wo ha ho kwa enibre eni se dia anwoya tantan wo chebi wo bi wo kasa asem wi ye enso na wo ye de chance yeah ti yesu ka se di onye boni da no when ye boni mpo de onche sika da no ti wo che sika da to bo bon sami oh yeah so wonche bi da de ye hu an dollar no na bi a chance hwe mi wo videos wo munye njai isramu munye nya munye mfa we nya sam kra mun pasem pe bi nka mun pasem pi asem pe bi isramu pa o mampanyi wakele aye no wakele asam no anu no na basika che dem se de onye bone da no don che sika da no onto bo don che sika da no munye njai ba bia kwa ye na mo wo asam ka na nka we nka nya sem bia ena sami gemfi ono o chase kanye ne me pese me konse mebremu na kwese e bedi obi asoma kama no dimpa ana obi ama ho ban Daakye Nti muni misade ne nse niema mienu wa nipa ne strength kan so wa ma no so nse be sebe e ba be news kese pa na be sabi definitely mo din eno so ba be news nti yemfa no nto nchai mesramo me se di onya bone da no do nche skada onto bo don't chase na senka bato ni enyiwa because about musika na we why na nye minister na chae na nye MP na chae na board business na chae o ma mu krampanifo etrim wodin dada na wo be yesa de we dia beka o be we fe no mutrim adi nti onipa ne kra na do pedi bibia ye no wonya jai na me be ma we e mi din be ko and what did for the fellow want to have a pano, but deep power by that Daakye. Why you quite say no topic in here? Topic and come in fire woman the dada. Will be a bizarre question. Younger man, hello, Bacha, would you maybe I can say, nobody has apostle. Yes, sir. Yawa a sad wabbit now, Kunjum Nibu. Yawa haunting. I also. Obadi in Shrow. We shall boafua and a woman boa. Wa baby 3 and 4. What is your money? Oshira wa ken kanfo pastor Che pastor Mensa. And the living ya wa ken kanfo ina. Eja ko fori. Echiao. Aba edemre edobo ade ase. Se onamo so na wa baka sa akire. Se de na wuja. Wa asase so abrabo papa ben na wo bo. Wa asase so. Bichia mebra penin Mr. Johnson, USA. Abeti. Accra.
Anyway, we tell me can unia michiao. Yebe be shimo Ghana. Ampa na me ni move up and down. Me mo yakoso. Abra o mame atofo. Obo ade enchechero we. Papa ya wenhirawo. Wenhirawo ni mre. Amen. Yenso yet Germany. Lord is Germany. Yeah. Yeti upa. Aba inshira mede ma obo ade ense me ba Ghana. Me nuanu mienu bi a me won start me na sorry early 90s. Obo ade adum me beto won. Me no kasai. Says here said we are say ko no. O ma yintu ana ma foforo. Papa me ba ina na o mudi machi. Ba ko di o yiso no ana kanti ya ba sorry a ono ana odi me ba. Papa says here no me do we living here asafum ho. Every Sabbath bia wo mo ba. Every Sabbath bia wo mo ba. Nti me da ya wase se me ba me so me ni wo kasa no. O mantwema no ansi fom. Na wo hu se embre na ekwa awieye. Yen kane do bia na yenyan se ye de sum yawe no. Wo se yesan ko na kofa. Na wo mo edi machi. Endra me wo kasa na wo ma promise me se wo mo nsan bio. Because wo man wo se me metu ana mo na me pan kwaje dia se de ye fiti ase no. Won so wo be pre nti obo ade aduma na asie de wo mo bo asu. Ye do obo ade awase. Obo ade ahwe so. Na sabata mba man yemu wadi a kire. Ya we nshira mo mame. Ya we nshira bia. Amen. Hello. Shalom, shalom, shalom. Yahweh shalom. Nana Jesus. Deɛ me wɔka kyerɛ papa sɛ Elohim Yahweh ɛnhyira ne paa yɛfrɛ me Adepa Ama na mewɔ Middle East branch wɔ sɛ mabɛhwie. Okay. Ɛne ɛmo akɔ aba. Deɛ mehyɛ Yahweh sɛ ɔma yɛ papa ahoɔden honhom ne honam ahoɔden mekyia living yɛ wɔ asafo member nyinaa. Amen. Wadi Yahweh nhyira Middle East foɔ nyinaa nhyira Dubai foɔ. Wonhyɛ nuanum wɔ Israel wonhyɛ nuanum wɔ wiase afa na nyinaa Yahweh nhyira mo nyinaa. Hello, Pachodi. Aha, 7 GATV. Yedi inchie fioti asifo ya wo edema ya hwefo ani yetiefo ne aboafo a omoda so ehwe 7 years ebesi sampempenso yi. And the information a ye bo every 7 years yedema Ghana and US afa na nyina no. 343 echiro ne de OGM Media Networks in me kire Facebook, YouTube and any TikTok and when we gina mu e chiri no na konfimfini wono so a Akonoba 92.7 Arise 87.7 Osabanema 97.1 and a Cruiser 96.9 and one we gina mu mfimfini wo na ekwanim wo mo no na me kire wona obo the two rings no Pastor Chei and Pastor Mensa Nemum the main man Apostle Philemon Okun Adman and then Enyumbri 7 TV watu unkwaji 7 years simiteten aba ebebebe di Facebook wo wachukure biene basa weje mu ade ama YouTube ekwankwaji 7 mu etrane eshuti wasansu eje media ama TikTok ne ekwankwaji 7 mu wache long pass ode ama Akonaba 92.7 Akonaba ene ekwankwaji 7 mu wasan eti ode ama Dofopa FM 105.1 Dofopa ekwankwaji 7 mu obetumi aye training bi wa wotumi atani kama weje media ma Osaba ne ma 97.1 ewo Eastern Region Osaba ne ma ne okwankwaji 7 mu weje media ma Arise 87.7 Arise ekwankwaji 7 mu we 18 boxing mu weje media ma Pastor Che betuma bibi wa na weje media ma Pastor Mensa ohwehwe Apostle Philemon Okwadman wa chest ball na adi ato wa tweba kumienu miensa weje media ma Pastor Che to Pastor Mensa wo quotation no Apostle Philemon Okwadman. He is the man. He never missed quotation. Apostle Dr. Philemon Okun Adman. Asego ni fe. Yeah. And I see Dinpa no. Dinpa bana with Daakye Nti. Apostle Philemon Okun Adman.
enyibiri obade elo nyawe onam no do achicha nkwaje sam no afagana no yasafe ne nyina apostle kasa na Ghana yansafu egusu etio aboafo a wobo ma nkwaje sam tire ritwagu no obade elo nyawe onhire mu nyina shalom. Wow. Aha. Wow. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hey, wow. Commentator. Also my commentary. He said, "Come my match commissioner." Yeah, nobody awasi. Yeah, nobody awasi. Yam faba kopena. Yam fabi yam rewie. Hello, Pacho. Shalom. Yeah, shalom. Apostle, good evening. Yes, sir. Yeah, the obadi ya wase. Amen. And in church, I would demand. But your friend John the Baptist, Makasai Free, Western Region, and Zama, Boyera. By Yanka was or not Quabe Tibuha. But I did a messer one and say, I saw for now, or my basono. Besa we your more classes, a more munya and Tiasia by Bunum. Send by almost bit me a church here. Per se your more classes. Would you? I don't know. Preach your punches to be him say no. That's so many. I saw them teachers. That's okay. I saw bed Sunday. I saw bed. Only as I would tear me a mess of every topic is a bow Dinpa or buying. Daakye Nti. Obi timbeji for us or him. Need Dinpa was or him bakra. I mean, yo. It didn't know I didn't sorry. Anya uma what you buy a thing. Was your water was on him. To uma, the boy in your shop, mammy. As some about noon, no more car. A chiwani. Mumpany for church council. A demon agent as on moon. Demon agent. Timisro, when you also, no one ain't Jimmy for. Would you dim body? My last quotation, no quotation actually. Yanko Peter, no mempong. Second Peter. Na Bible in Gaza. 2. Verse 12. Second Peter. 2:12. Verse number 12. What's na yemu dear? What's in the yemu dear? No, Debbie. Can we have Second Peter chapter 2, verses number 12. First Peter. First Peter. Yeah. First Peter, mommy. 2 verse number 12. Okay, First Peter 2:12. What's na mumba brapa? O see it who are sorry mo ayedai. Mumba brapa. Who are sorry mo bobrapa. Amana mem. Who krom so a unko baby a unko so unko e friend say adwuma mu abobrapa wo fi abobrapa. Kwa na de wodi mu hu sekro wo mu se ni mo de afo. No na so obi si obese wudi a. Wo hwe mu ni e pa no a. Obi obi so bitimi astadi u a check sa asem ya ka for papa wo anya no kure. De ka for mama anya no kure. Wo hwe ni e pa no. Obi abra bo pa no. Wa hye onyankopon ni munyam. Wa hye onyankopon ni munyam so obi kra di hu sekra ka sam ato so a. Obi hu se de o ka de we de oboa. We de yo tan hunu. Obi behunu. Obi si obi behunu. Yeah. No bia na sabo shanta abo space. Dabi. Awo hu wade pa. Obeka say yemfom so. Abo kra ka say ni panyina ka say wo ya anye. Yeah. Anye de obenyi obi obeka negative wo ho. Na so so wabla bo pa na nyo na abeyi ano. Dabi. Ti nobody awe hu mobo. Amen. No moa. Na bo Dinpa wo bai. Amen. Esraw edi ama me de to won. Wo bai. Amen. Na de beyi wa no Daakye. Bo bai, wo bo bai wa wo dia. Wo bofa, wo saboma wo mba. Ati. Misi obi efie bi wa ye nware wo. Edi bi obi agi ato wonti. Obi asafe o, ablase fie o. Just obi ablase fie o. Oba dia wa mfa ne senka. Amen. School bi obi ase school ni din. Teacher bi nti, master bi obi head school no. Ase school no. Now was a school be crano, said your much on moon, no more giddy money. And I said, until much giddy money, Yana, a man colana so your day. It's a man collar, you'll be unpersuaded about a day. The school are what you didn't pano, or be a persuaded in the back corner, and the basu coca, a chaban or copy, Dinpa, or you say the Banabenya says once, 7 ones. You say the Banabenya. Until no dinner Banico school.
the school nankasa Dinpa I advert amano the school be so I give money I advert amano oba de vanessa nka no mi adwene wa chewura edime na agine wa chetebu no edime na agine zongo alaji who says zongo ogu yegu nkremofo ni mu ase kakatrim moni mra ho so himfa na aye adwuma wa say din no himfa na aye adwuma wa say din no ho me di asam na ba wiye asam nyina kire say father fopa oh the book of Proverbs 13:20 Proverbs chapter 13 na Bible nkasa nche verse number 20 we na ho na be hawa eno nyansafo mo himfa na ne ombo brande eno nyansafo mo na wada no nyansafo ni nyansafo na de ode no wo kwasia na de ode no wo kwasia no ohunu amane be se odi mpa apon asebenza yen yo papa obo de nhyira o mo hwe so no mbo ho ban nya okese mfa me wiase ni pe nyina da sanse nipa mpempem na edan wo titru mrantie ne maba wa mabunu a yesiso sanse sensem bi etisi mabunu ni mabunu ye fa e de bobra e be si yi dache ampa asem na atwa egu ebusuafo asem na ba wo nchen enkwaji sem so nie na mo de me ka kire mprempren ni se misraw benifo so du frudu apa na epia no to hwe se de ye papa agibre over 2 to 3 hours na wa preachi idie misraw mentrasi na mo no benifo so kitwe bi ne ho isa di fa phone no na hwe screen so bebi atro edin apostle Okwajima number na was the number ne no 0242 32 7172 0242 32 7172 and I say 0207 211 337 we are screening so account number be at the ho and then say bank transfer in the ISO common and here with me as say our phone so it we are screening so account number the go no Eco Bank Eco Bank account 144 145903 144 145903 account number no Philemon Okwajima any edino Eco Bank and we be on the best support with for support to na sanse du food ya pa any piano sanse nya ye papa in church said ye eboa mabu no hwe papa bi ofre ye ni nsem okan ya say your be ye apostle Okwajima boni de ene Nyankopon betua ne kapa papa sanse nkyerɛkyerɛ no sa kyerɛ mabu no dane ye ye so ni mo kitwe bi no we sha kakra do support fa boa na abrina bribia no yemfa nkwaji sem emfa mrew livia wasafo your branches bebrebe and ye weird begu screen so afeso body adom ye wo newer branches bebre ya wo yadom a free a friend say next week ekono ye di nyina begu screen so ade amamo ani branches bebrebe ya sabe ka ho se wani ne nso ka kire enti no se wonso wo baabi na sa asafo no pese bi ba ho no mo de fa number bi e wo screen so bi ya fa na etwetwe nkomo na kwa befa so asafo no beba kromo na yenye den yenyina yemboa na asafo no bi emra ho na wo so wenye bi akọ mesre bebre say Facebook for clone account bebre e wo Facebook amanfo clone apostle account bebre ani o ma clone bebre na mo mi shade nso se o pese o follow apostle Okwajima e wo Facebook no so a tieniye Facebook no ubo apostle Okwajima misrew men hwese bia ne picture da ho nti na se yo no ukofolo ne mom ko a friend is about page no ko about page no na hwe information e wo ho ani hwe information sa wodo e wo ho wo se apostle Okwajima ni information sa wodo wo ho ni WhatsApp number da ho ni phone number da ho ni Twitter account da ho ni TikTok account da ho wo se category no apostle Okwajima ni category a public figure after now our followers no 349k followers. So what you say the authentic any original account for apostle Okwajima. It is a what follow page for bia amanfo ye ni bebre ebi apostle Okwajima prayer 111 apostle Okwajima prayer service enya no kre ani one say player onim ball bo and onya attack say bia ombe distort no so emfa you board is shana we shira no if you na one follow nipa boni bi e mo bi so from kan say apostle Okwajima the number bia ma me say me send sika emfa ma SOS bi enya no kre da onye bi da
onye bi da ne bia ne se kitwa bi ensa monso nkwaje semmu so wate ase ane obode nhira bebre mo follow on YouTube TikTok obode nhira mo na onhwe mo so na yema yenso yen trendy ye momo de ma papa videos no en trendy to see ye katia se de ko see ye katia sem no memfa funny place no nko emfa nya yi na amanfo so enhu no kure no obode nhira mo na onhwe mo so papa ebre na nya ye bi obode nhwe so no mo ahode emfa ma ye pasemensa pasechi obode we nhira mo so no nhira livia wa asofo nyina elders nyina no nhira mo asofo mpanyimfo meko mpanyimfo youth ni nyina ya we nhira mo nyina wi asafa na nyina ya we nhira no nhira yetiefo ni wona eso yasene senia pasa kai no itu abie nsa itu abie no nsa me number ni 0242327172 egudi na se na 0207211337 fegu me di na se to pekia kitu abie nsa you dey support nkwanisam yetimi aba ye frase ye no if live na ba ya we nhira yin no mo wai na ebi odi efre no ompege emfre on fancy ko asema na ba wo nchen mesra wodom no ngosra de ma amen se ya we mwa o na de wuntimi nyo wa asetene mu no mo na timi yo amen asema nse sound amen ne onfa on pi don fa ma amen e ma favor amen o ya share mezi adi amen amen bye bye